FM 93.1. Mmrantehene Asem Mmpe Nipa 0546 Super FM 93.1. Asem Kesi. Mmrantehene program. Nipa dasani eden krama di na chiawi akete okope kusi achinwa so eden krama ifo so na sanya ye fiansa no dija begum odija gum na samwa na odi mako beka ho na so utranya ye na so kusi empie na pramle pia na Asem Mmpe Nipa o nipa na pa na wase Asem Mmpe Nipa Nipa na pa na wase ya boy ya ba sumpa Obofuo bi ko wure mu dabane Chiye wanya na mbia wa mahukra oda so ko nanim ebra ko nanim na enoti ani bi se etu adwumo dada bi se Asem Mmpe Nipa o oyipa na pa na wasemwa abofo ya mahukra oda so ko nanim biem na onkonko ha se achichide na obogitai ena na yerenso etudumudi na chise Asem Mmpe Nipa wai Asem Mmpe Nipa oyipa na bana ho asemwa enkwala no susu abochankuo no na ebi di asa ebi nsu boye nsemwa ese obofu ansuro ese na enu modenti obofu akonyune bede ya na dwene so obesesa chichiri ya befie ofrasi ase osesa chichiri yi ye na oba kubi ebisa ne papa sa papa himfa kra no de ekro yi ya ketu oba kwa wo mu ase wudi agya monfa yenko na mpanyimfu wo fie obofu amohu osesa chichiri yi ede won beduru fie a manko kana no antum kra okona na hin ho se agrobia media banana sa agroya media bay e agrobia ede ye pa akohu nchichidi ese wonu di won afi na chichidi ahini ne awowo mu no obose nkuo ena na yire tojom se Asem Mmpe Nipa Asem Mmpe Nipa oyipa na pa na wasemwa Okay, yaba. Asem. Hey. Bibia, you set. On the 2 minutes on your marks. Get set. Now, Woody. Abaja Faba. Production team no swaba. Oh, where am I with you? Oh, yeah, Momina. O apa wunti ne ma bi o ho no mo a na no metu me bie meka na hu me wo fa na yi na msese na enkrata ne bi kai wa mo ase won so de kwasese papa yi negative na papa pechare wo so nya ne din na wo so tinchira me ma no fa kwasese won so de papa yi ni bi okay awuza for PK swaba aki ewo hone or production room honum one Ransford and the catch in ho yo
Yo, catch that pong. Okay. Nana ya nso kɔ. Ono so apon. Now Rockefeller so called. Rockefeller so kɔ. And oba shuma me besai. Yeah. Mmrantehene no bonyo ma ne bros. Metesa we be asa wo fa here say na in fact wa nye permission be free production team no ho na be di asa no. Ana the program no nuru ho. Obi ye adwuma na se wo kɔ tan na chi ana se wo kɔ boni chi dom a ye mani nya ho den. Oburu no be amesa ha dwene. Ti me besa ma no no obonyo ne sa bonten so fo ne se fia fo bi atete wonti. And I'm so be di gina mu wo studio ha. Come on. Oh yeah there. Okay. I was there for ya the vim abane. We are saying one the guso a ekro no. Atemuda no na ebe no. And there o promo one promo atemuda no ba na eba. Asem. Hey. Was say ya kamuni ne hu se me firi kade na eba no ko ade wa ben. Kramo ma chi was say nu kade se ka ya kwa na bene. Mamno so firi kade na eko. O se atemu na beba. Wonyi ni sa temu beba. Atemu da. Sompana 3.1. Would you dear no? Aye. Tasa temu da bi ni baby. Say ebeba te said ye. Ye nyine kusia park bi so me ayo. Ene ejani amna etoto mo no. Minim say bia ye ko ya wo ma no watwa ahwetim na wawu. Na wako fisi. Uwu anasa. Uwu ana wako asamado akotwen no. Na de na aka. Say ho de no obi bu aten no. Ya boy. Yaba sumpa. Ujidi no ha dweno. So for na say wo ya temu dan kire na wo kan kire wa sori for say atemu dan bia say dan ni ba bia sa. She dan kan say wo na mi busa say ja wo na munim eniema mu ayehwemu kakra. Okay. I was for and ya ba quarantine kakra. Ya de futu sam no bad direct na ewia na fe ya toaso na ya na ya pese ya sam no nema ya nkrokro kakra ya tietie fu nyina titru Mr. Sakoba ne yere Sarakoba Sakoba ne yere Sarakoba ya chiamon ya chia Sarakoba boutique no fine ya chia Ofosio na yere Ofosio yere Anti Rose Ofosio ana Rose one Rose Ofosio abwaje ade na baso de hwan Mami afie sika Ofosio abwaje kola ni wa onte so first dia asafa na nadin first na na sha asama don so say o ma ne din nyile nto de first ya me da say Yachia also here policewoman. Also the Paulina Usu. And policewoman Usu. Hana. Me board na no abo yidi na ye dia so preko. Sa we na fe na ba. Fe na ba. Oh, so mon fancy ase. And 90 ala ti uhuru de obo ana. Ai, me hu na mabo. Uhuru babo anti mon postpone ayo ne mebo atra wo Usu aka de okay safo your wife's name na nyambo akira sayo me da say what the she has yo e pon be ko mi no mo like omo bo ayi 7 ha no 7 for no mo yo yi pa ebiti on my bo no ma 7 no I go be oko boti bi that's what boss I was about 3 6 10 11 that's why I left in tea about 3 6 10 11 no say 3 6 10 11 mon trans ya wate mo no ko okay mama e bo also wo yire Mikulu. Yo. Yeah. Because I come move and baby answer. Yo. Accident above. I get a job. I'm Mikulu for na kwabena your boys
Siama. Baby will be a chiano. Or share your Facebook and YouTube. Nana was also home. And I comprehend you put dinner and me cry. What the camera boy? Where you want to come on to David, I'm not there. What's here? On your sofa. On your sofa. Baby will be a chiano, papa. Okay. can you hear from Yes, Until what's not, what's not, I'm on your home government now. Okay, PK. Ukunu. Hey. And then PK. PK, what you? Father, Mamma, PK, you ready to say? What are Romonia fan and chairman? Sir. Munya fan and chairman. Aki wo hona aki na minim say wife aki wife de obi amebore yidini aki wai ayo aki dia ba root root akiola meboa root akiola saki yere de say and they just see bisa kwakuye boa did they say marketing are you did that and we have church yes mesra mo adwom ha obi an tro ne yiri din mra so what aja da kwafi so na de asha no meti aja da kwafi da so ti nti obi aba bibi an haro na sam na ba ne say no obi akasa asama ba obi akasa betim baby and I'm saying asama ba sabe mate afidie so no dimi mo na yiri din pa de a ene no kwase ni na mo me kan o because so fokura wi da fi na yiri din se ntimi betima bona on sha afuemu na sha afubi ni sha fidie so ne wo no o bra de fu mu a enye hu papa na sofo adimi abore yi din be gwa mi nti wa ba me side na wo e mu wa ba me be ka ma so akasa o pre me na asem ye me pre o mu ya ba ko nka bo ba na nyame ma du hu ya papa what say mama o pa de nka haide nka o kura na nka o peja nsa na nka waji ka bo ne du achi anya wona asem ntumbo ase na azo we na chere se baby me na bia o na mo bi o da bien kasa o de patron kasa okay moy okay boy so for the border can na mo oni ka mo de Jeneta Samoa mama ji boy Asem you know oh so Asem so for be mani pa de ho ya o so obi en me yere say na 21st clinic o ma yebia okay Dr. Pleasant first I was so papa but was first one na de no ya no papa yeah the record is very committee because software me am one yidi di pa dia and na asem ho okay mama anon pompono ho ansa I say what are you doing who are you was the master I am sir wa bro oda blows no so nsam ye no nyina sensen ho che wa ye na ho wie so jare ko here na hey who are you was I am sir I say what are you doing? I say I'm relaxing. Relaxing for what? For my own benefit. Says oh yeah who she ye it's a party dako ya program ha. She say madam for be your friend akuya or was a kadila. Was in some party yes ye who program am friend. Because he knows a lot. What is a woman in Asem Mebo? Oh, what now? Yeah, I feel since I now talk for more, and now you're known for power. What's in 7 hour talk for more?
unkoto dwene ayine ehini boris no stella wa hode obi aboro wantenwe da wase mabo ko bufa so ma venda itwitwi anta na onko wana boy a na ehuru mu ko bie ni fridge na ehwan ora bela be boase na nkwada ya na nkwada ni bia oboase oso no oba bia tena opo ba na sempa moti wa fede da kuri gode adai 3.1 ase Asem Mmpe ka so de ed no bra poku ed tinenso show hode kan ntaba de ba asem say me mama no se chinchina me ko ware sofo bi wo kumase jai o kan phone so na kire no o se wo ho na huro de no na ọkọ bie ne fridge obie ne fridge na tutuere omu no ne boaje na se afarm hey what the program no ba radio so dey den senkwa igina mu atwetwetwe wo say master 2 months ni pa men se da this aha na mamma se de hwe ko wo master akwan broken heart there I am say broken intestines nyina kan ne so ne mre bu nyina e breaki hwe wasn't coming woo master Asem ka say Mmpe ba question no so say ko situation bi ma fa ene de na nko ne de na nko So pana yi driver la kaniwa da bi o la kare de no ohoro ne braka ene okofae no se ohun ahwe no se abra de ne no se totwene say la kare bia obi na fro ka no janu ana okote ya no boboye afi nkwara nso fro ka ni wi obe fie no wo de dua ne ma no say bra ben se de wo si didi na de wo ni di say chow owe ya no hwimu 9 o'clock or hwimu no and past 6:30 no be pie o tek maka news awie me se me pie hwe say akwo bi na se Asem Mmpe so head my brother mo aka kire me but God be so good na wa kai ne brand number no aba ma me my friend was Mmrantehene will be pure me someone camp no ma me and na twinyi na yakọ every police station ya peno sa me kan no awohoro la ka no bi jani me robem na akofa no mo atina fa so sa ha school nya kola bia o ka fie ni wa ntakuta so ba ka ya ye yusu case no fie ni wa ntakuta ko no wi ya o no mu ba kete o no mu wi ni la ka nyina ana se no free stadium asaf market oduru oba bia ma na fish for no no na ma me bi de bucket asenso di bedwana ba o ma so be ba wom num so na wi na what fa so ene adwumam ye program nyina nsuo si ho hwe na saporo gu nsuo no yi saporo gu nchai ya oto no nsuo ni nyina oto na ye busa na se obo na ni pre so next time obo ka ja do he so da se so no paint tea paint rubber milo 3.1 and the pan o kase da so on no na kama di nsuo gu rubber ni mu eye ni sei san no gu so okay abusa fo mama yesu ade kakra wa ha sei enema hodo obi a ma awade gina na ya na bi no mo keke kaka awade ase ma kom ni kunu ma kom na wia ma kom na naje ni namfo ba cha tiwani wase ba cha tiwani ni ade ni nyina over the ba o ni nyina over the ba se futuori nyina nya na ma awade gina ene yesu ade na metina se ye kom na medwene ye no a na mehunu se awade ye konko ho de ehihim ene de egu hunhum no edo so cha awade a egina yie uni a otimase adwon me se wontimase ade akinye awade de ehihim enyina ne na so yie de egu hunhum ene mama ye bo ase ma bi ba office ase o se be sa feni ne ho kameno afeni fa brem
Ono so na tieda. Sumpa 93.1. Akwa bi kan was Mmrantehene say anadwo pa bia me prenam ho kama yire wo na yemu a. Si du bi sie di matem pa no. Okay. Na ebinom say awade je se ba ku jimi enye na kore. Je se ba ku jimi ansana awade no ayeye nya no kore da me ye bo afa na me ka che one. Fine. So say ye no kore dia ye nya nkonta bi wo ha. Empani fo kora no ase kwase ni tia na goregu. Enti se ba ku jimi a fine. Na biribia wo jimi a da na ni bete na che awade na egu. Sa bema ejimi man yira wo hia bibia no de man sa na wo ye ni bibi na hano a sa wade na gise wiridi ye so no babia enye so ba so de bejimi na bema ni bunu kwase a efisa hwe munti asem wo mfiri menche se woni nipa bi san na da bia wo dwa to apa o che wo obu kwase a Sumpa 93.1. bia me pa chao ma nyeri ye no obu kwase a enti se kwase ni tina aguragudi a ene na wade no ba ko ye kwase ma ba ko ye nyansani a enche enagu enti sa wade begina je se oba ne be ma no munyina munim nyansa because oba bi wo kora wonim sa asem ye America tire me kuni eye kasetia na we eye papa je se munyina munim se asem wo ye America eye kasetia ebetia me kunu betia meyere ansana wade na etimi agina na enne me pesa tiefo team yie pa mo amohwe Facebook ane YouTube no muntie ni yie papa the best remedy the strongest ammunition in marriage aduro pa ne akode a ano ode pa ebetimi ama awade agina pitin ya ehihim na ahwe ase no enne se oba ne bema mo betimi solve mo problem in the bedroom. Solving your own problems in a bedroom. Some with me, or how about Bontem? Well, me catch that would never with me. Sir, or so for a catcher, say, our then your bomb pay you guswa, and a bema wadi and Regina or bois. Then I'm a catcher. If you say, soften no crano, or bomb pay ye, Esra wadi and so, or no crano, or wadi a problem. Yi great tampon o se ko missing house na ko hwe sa enti ono sofo no kura no probably ebi abra wo sira wawade so kura no wawade problem enti awade se obi ka kira se ko sira wade no so waso da mu a ene ma wade gina anya no kura ebi se ye na nanom atetete fo mo are ye no mo amfa nkwa so da mu da enso Asante Mmpe Akuafo hene na yere ka kire se ma ware mi kru 56 years me ni makuma bia nkon da me ni mase bia nkon da sanate eti abusuafo ni America ne se awade ne ewo remedy ewo duro na duro no ane se asem beba wo ne ukunu na oyire ntem na mo amubetimi asiesie mo asem oh master without third person. That's what make it no. Some more mutimi siesie mo asem e wo dem a case die. Asmasa. Enya mpaye no. I'm not speaking against prayers. Me munya me anim tia. Nanso say ya campaign dia ka Lady Diane woni ne kuru Prince Charles. Prince Charles Queen Elizabeth ne nana ne baba. Now, the biggest wedding in the world. Wedding a such a wedding, you know. A man penning for me fancy Ghana president, be a Nigeria president, Cameroon president. President say call in a economy 72. Because or maybe Britain young colonial masters, no, or come here say man penning in the kwasi. And a Britain so come here Africa ha a minus from 52 countries in Africa no Britain for half. So what I say? So far a call
Lady Diana Prince Charles awadias no there were 603 asofo ahensia ne miensa nya asofo kwawra wo sebe nya ado a the American che say yebu sofo bia ne mitia na nya sofo bia wa sore congregation ye be 300 and 400 bi sofo Chris na the congregation ay 63 million. Say what you say 63 million na say the congregation no na soro man kwa worldwide okay kabubu mu a say be Ghana population 3 times. Say make us say bra na Ghana 15 million no. China for year census no akachi for no mo chudi no mo 10 million. No, almost I'm not this time man murumi no there. So still the whole world only lead ye. Maybe a word population bedroom be a 1/5 a China for. A word population baby bedroom be a which no back way China 2 back. As we are seeing na. Okay. Enti wedia a man penny 472 akwase na aso for 603 ekwa kwesira so. Okay say bi ne de wo keka na sa no. Enti me say wo yire no woni ni nsua se asemba mo be solve more problems e wo dem. Hwa say wo yire fom wo kunu fom na wunya na adwo da suom be say 12 o'clock na wo kan fom so sere no a the only answer be ba na say mpacho Yamanika 12 o'clock hwa hours bi wo hono mo a wonim say your body be din e kire na mpese wo wire fia body 21 times wo wire free da wo body ndi 21 times wo wire free da oh okay enti the American say mo ware wi a munsua say number 1 obi abe krokro no yonko mo de asema American mo nsa no so woni a pa fa ya adwuma o mpa agyae persuading each other so obi krokro ya na say oba na odi serve akrokro be ma na say oba akrokro is never correct obia eso krokro no yonko. Number 2, loving each other obia do no yonko. Yes me do na de wo no me. Number 3, respecting each other obia dia ni die e ma no yonko. Number 4, understanding each other. We no hard courage yame point we. So obia te no yonko ase. Oba bi se ni kunu ka so be to ade ama no. And the other case in your by accident. And no cohe no hospital. A baby will be son who has no so said my sister in tea. Na I accident no nya no. And ma we the just a quetchy or say hin and ha. Ne a boy was say me no sister accident no nya the end the kai. Yeah. Oban and tears ye woo. Wow. So be a crocodile yonko, so be a dollar yonko, or be a dear air man yonko, and they say, Ubia at the young quasi. Sir, as I'm making one as with me. I said, when you know, Mobi be equal. We are dear near or how be bim, no how be moi. Ubeda solve problem. Oba no beka say oba wo no kunu nya say muti ni ye awarefo no na sa sofo adua samba ho so mbedi asem no a wo no yire no pa na mo solve problem no because asofo they will all go to their various houses obi abeko no fie ya ko kan ware sembi ya ko kan wi obes wate ase o bibie ni ho pompaye kama ya kokra sofo ye sofo ne ko yi kama oba no edu anwumre be ma se o de widi nkwana kokwa oba ya kotokro broforo no widi nkwana o de kokwa oba ya oba anzehwe o mo de o ma kan mo asore ko
Aja. So mo asoreko. Sa ka one nko a wodem ho. Hwe. Abusu anema horo bi a ema wade gina pa enende. Ya de na di no. God bless you all. We see how TMP. Sumpana 3.1. Akobi se bon sa po ha mu huru ye. O ntitwi ana obi bon sa na ma wo. O se chenchina me nyame bo me sa. No so ye ayifo e ba har me mo ayi microphone di. Ayi na e ba no papa na o te ase ne ne ka pa ye bon sa po ha. Ya de na mu huru ye. Ale Mmpe no. Did you problem? Hey, Dabo say we are court jelly papa ka we. Ade a crash yes over catch you labrofo. I say we cabrofo. Hey. I very Dabo na ko wi aye. E ko do Dabo na say the lion. Whatever papa obi an kan just was on can you. No sorry. To the money ma for mo ba. Mo pa mo asem o. Jeji o mpa wasem. Wo se wo be katwa na. Wo table for katwi na mo to we. Wa he command Dabo. The lion. Oh, was it? Katwi na ho to wa ko kan brofo. Wa Dabo brofo na hu kromon crocodile. Oh. You run to the fire. Ha. Judge say, my friend, come forward. Papa, come forward. What I say? What crocodile? Yes, nobody. Mon fan jina kanta back. Mon fan koto kanta back. What you kiss no. Sumpana 3.1. Eh? Okura de winya case bi da no kura papa no na se be ya mfre o enso ko da kanta back na panyi ya kire ma bi ani se ofri bo nwire o se ne krama di de ke wo e ka ya odia wo do ho ba kwa ko twitwiri sesia okay omro short yo kada choy dase na asam na abana ye nchia ye tiefo samri for the chain on beba. Katacha na more TV national. I'm saying now no be complaining sade na. Said the year can ya na obu wa we radio or TV nti the year can sinechi. Ti ka be say mere wo mu dia ke dura na nka baby because another sua no emudu say obi anya na chefa. Ti nka change ko TV a na nka nyam emere na na moaye. Aha. TV. Aha, on YouTube. Okay. And I say face. Yeah, okay. Obu or tell you on YouTube woni. Oh, ya bachelor me wan say phone no the mark kwan kwa for you mata idea. Mmrantehene kwa yi bi na. The start nyina. Enna. Enkwada na no money. Facebook no hu oso anu about Sompa 93.1 FM. And I say Sompa TV Ghana. YouTube nso woso eno aso about Sompa TV. Ye dwumedie na ya na free say ye ba ye ya blobo so me ko nyina ne nyina egu. Yo, ye dash. Me baba ya na wanya 12 years no. Na me ka chense Rama be same way mo. Say dada pa di we uni. BBC no me FM BBC born before computer. Sir, I dream beyond and so. Don't show him or so for my games. It was your babacha. So I phone the good from 90 go win. Katacha and now some now there banon. Ayapa can you quasi we cry on Kasabe at the Shani is shady and came a comment on. But a bit chain no mamkaka because our rear a good any day nam country guno. Mijidi say any Ghana, Medica say any Ghana hapad and cow him where you are no. And Kayanka my ebu gabi ene de fam kataja denti na meka sa yene ha no se oba ne be manya asem se obi kran se ada se be ma bebu nkotodwa apa na ira chew no en kenseri ada se oba bebu ni kuanim nkotodwa apa na chew sa asem no because we can sem bi se esese nyansafo mienu na edai etena wo nyansa de a wo de ye wukru no enye obi na ebe ka che wonim
Unim de. Oh, unim pao. Adia mikunu obu ha onim se nikunu ompe na mfosem. Obu onim se nikunu ompe kuosem. Obu onim se nikunu time se na nikunu didie. It is so mese kaka na ni da ho. Se ni da ho na sese mfomso ba ade na sese wo ye. Mo Eye okoko to dwanim. But unim ye problem pa katache problem pa ne se obi obepa nyonko che obi awarem bia obi nim se we loser. Yeah. Ye problem na defeat you. Which is wrong. Because I me ne kwa wa pam che wo. Na sabem predressa. Se wo kunu e pa wo che wa na e de na aba. Wo yire pa wo che na e de na aba. Na mpanifo ka asem bi se twema mentwe ene ma Betwede kura boy. Betwede ne kura boy. Ne kura so se be bo a e de na de konom. Ense fufuyi. Na kata cho ka asem bi o ma mra kakra. On se o ka se ese se ye nyina no ehu nyansa. Yeah. But edru maybe a yene e Ghana na say Africa ha ne de. Oba ne be ma nyantoko a na se ye kopata. De bi e be refie obi ano. Be ma na e ka cho se una ye be ma pie. E wo kwan bi so. But za no ma nyina be koso oba ba ye ne kunu babu nkotodwa pa cha ma hani me sorry say me cancer. Be ma be ka odom we de asema me ka kire wi. Ba ni nyina chintoko kakra bi ba ya pe na didi watam. Unyimi yanka wo meye kwanka bu manim gotodwe eno ne problem no Na no so nye. eno ne problem no se wo be pa wo ira chew na wo no ire benya problem na wo de be gira ba bi ya no won de me unyimi yanka me otimbu manim gotodwe e se wi o but ye be se ana fezo I know my right now wo ya wawe mu no e hadwe mina minim be wo kata cho me de ma samba wi no se o ye okru bone ne ka na se wo se wo de unim yansa na unim mpa ne chaw na se akirei o ka kire wo kru na se wo yere okay so se ma ye bone okay me pa chaw eno nya chaw papa Bra. so ba pa chaw de akoni straight kata chaw no wo se ma de abane modu Me da wase. Say Judas yi Yesu man no. Osan ko tu sika ne gu isa monye musika na mfuma je nkwama ne. But ya fa anchere. Banka so ko pa Yesu chaw. On na wayi na ma. Me ye na yaka de. Koko pa na chawa na akonkrofo se manu me ho se baka na de oyi ni ma ende wonko kan sense wo no enti monyi musika na mfa maje nkwama no. Okay abusafo sesia makosusu wiase aba na mekosusu wiase no obi benya asem wo fie nde fa eyira ye bobodin no obi benya asem Cylinder be chiao. Cylinder na no be abodi David Omro adai. o David okay na wo ya jama ya modi Papa kusunsun wiase. na ye de na wo chia sese Oh, masa mi market to market. Okay, na market na family. And I do blow. kontwa I do blow. o David na majo bravo no be kofi yo po wa se mo Pajini be free Nigeria lata for no mo ha no na o Nigeria wo ba na na bia nya 10 years no so de ne bagana e na ne papa so wompre akwara papa so wompre no mo ka no so ne wompre so ne be kwampa ni apa ne papa no ne baba na a convince ne man de akwara na balata alata akodi no mbetna entenchem bi so akoda mu ye koye ba ye man hospital no e wonu pa ne team akoda ye wu na akodiefo no ye kwacha papalata okono store ha oti hukum papalata kafra wate ase hade wanyafi o hade wanyafi na mbeko lata teze wase o se gala hakra de nyafi alata ho asimo ko kana alata memo no e da bayire na hade se nye problem e kura se katacho asem ye kan ya wie se obi ko bo edin sese enye fe wo ayo enye fe ade ono sa hade wanyafi na obako fiero na menye so se minwen menye so se wa Master. me kan bia ma wasinya wa me se nya wa
Tell me my mother me ko susu. No no kasa chem se de katache de me ayawa. Dabi oh. Dabi ko sem ko si kodam ko de. Yanya dai. Oh gwajo. Yo so for kasa. Katache be ma nyame nchira ene won kire na se de usi ka ware se no. Ne kura nyame anim ni mitimi tu free me fie betra won chia ka me pe be 3 months bi. Adena upe mu Dabi katache free why. Ore ntuma tra to mo ba fon ba me. Na no communicate. Na me be so kakra. Na ru ba me. Na ma be so ani mu de kakra. Because in fact awaresem asofo ntimi nsia no ye bom pai protect niema. But ntimi nsia no do ntimi nsia no problem. Yes, ai. Do ntimi nsia no ye ekunu ene yere. Entiase a ubenya ene ne be ma wo so awade ye esi minim se na nsen papa bi ne ne yere entokwa bi e sorry ye within 2 days na Nyankopon adom oba no akwe de Yesu asuafo e bia Dabi nyonu bia odaroba we de papa bi minim ne north so na ohwe sede oba ne ba fom na ye ko ye na oba no e ka che se o de wasofu ne case dada enunti asofo ye nko no ne chete pressing enti asie ye on se ye kan se no won hwe ni ya obeka se bia o katacho be ma no nkrofo munya de motacho banana enti asie ya de bia makoma to yi akoma se bafo mu a ehuria ne se bafo mu a ese enti asie ye adwuma sentase nya adwuma kuma ntimi nya adwuma ana na wadawroma ayede ya ye nyina wo se ye nyansafo de nanso se ba ko amafo anyimi a entiase so ntimi mforo nkosoro wadawroma aha enu nti no ayede ya se be ma difo a mema de ya ne ye hyede mu nkotodwe na emom o anya hwe fache we menye bio ne ko bato ba de o se esu ni supori hinina obafom na kuma dwodwo anya hwe me na me kunu no anya da kura one day bi otimi ye bibi managi nti nkopa achewo nti ye nyina no se eti ye ho ase e wa ware mu ani asetena mu a na de wokan menyi ni sa ware go beba because anu odene dodo se baby obefa bia ware go ana so imagine empabom yiriba enso so stay obigya court still nti e besere nti ase enya adwuma na asundwe mra me da wase na nyamhira ohene ye Kada chao. Brahma. Dwomtuni bi bɔ no nyɛ sɛ wɔdɔ ɛyɛ ahobraseɛ ɔdɔ ɛyɛ abodwokyerɛ wɔdɔ a yɛkan nana we de ontonyo mentonyo mempɛ me ho asɛm wadaroma yɛnkyɛ tiefoɔ nyina na nkɔfoɔ bi so menkra after 6 bar wɔn ɛwɔ news so am hɛ wɔn tie show ni papa wabiem ya che se ejeje kwa echira amanfo ope obetie yo betie bia so wo say ai after 6 ba mo ni nso am he ya e na bodefo ma no so to menkala e posufo no mesi anu am kopa me ho asem kofa akurum e na Mmrantehene na ka chen se ya che ye modwumadie ye ya bloma mama bena ene ma bo atima ni fosufo ni nyina na me se katacha da mo ase edamo asem nkwaso na mo ntie yen na said de mo ma ne ma konkan so mpa ba ye ni kyere bia nso no e kyete said de ya bo be 5 years e wokuma se ase enum yedamo asem nkwaso na mo ntie katacho na me kwama asem so no waka ene ma be se enai bi ai odo na afenso no respecting each other understanding each other ye bu ye ho na ya te ye ho ase kada cho be ma wade bi hani wa se odo enye adwuma wo mu a egina ebehihim ene wa ahwe ye kora enni gina ne walls na se ne pillars ni nyina no ebefrofro agu de di nkan no odo se ye mani di etintinman wo ya wade a ne ye wade ni mu na awade no so wale wi a said ye wusi boss so say ye de ye hu obuo ema ye hu no sabi ya na wo hwe ha se no na mimi hu ni se emema no omo dodo na no omo hu ni se omo na yetire said ye twere se maka no eno nti wo fom kura po na sabi ya wo ka se oh darling na se oba we de man ko ni ye nti no facha me na ya ntoa ya bla boss sweetie makoma so ade makoma mu tofe facha me na ye ntoa so nko ye nimu no emema dodo na animu sa wa ye ne ho kokoti sem
Ken Kebi one na ye bema wo fie ho ntino enne saa de ni ntino dodo na wode egu ema ye enipa bi a yakoma yade a emle se wo ye yade na bro so se de papa katacho obi timi kofa obi o say oh obi etimi kofa ye se emachi your friend is eni so the mani kunu nkofa enkotwe mplo so onko wale bi meka ne ho wo kom abehu se wa ba for me pa cha obemu a behu se na koma adwo ye pa krokro se de ne man ye si krokro ye kunu nom oh di ubedi dien my darling have you eaten oh I'm brofo for man I jam dey able what say adam me choke me wa kwada oh se de man ye si jime ma so nowadays no they don't do same to us. Enti yes, let me no. Akrokro ne hu hia. Oba bi wo ho obeye ne kunu osede nyina ma no so no. Se oba na be adwuma me obi si enka say. Se ma be adwuma from morning till night and I say even na me kofie. One mommy just a single call. Emi say me so, and have you eaten and I say bia what did and I say bia oh adwuma to say and na me pon be fie no kra no. O ho to say adwuma mu to say na wo da no koye. Wo mi sa me hwe wo de me bad my baby sa na adwuma mu te sen no aye oh guys ni nyina adwuma fo nyina ho ye wo se ane me de no aye din na hwe me wo ye sa mo ba who say you don't care about her enti emma wo do bia wo mu no ba who say so tintin na me ma me yi fela na a kire mo mu nsia ma mu ni mu ye no na ye mbu ye ho kata cho me de ma no ko awie ye no awade so opese gina mu ni pa mienu na gina mo so asema sibia ni wa ye de seka na etwa anu kro ya ketrema ene sen krampo no o mu didi kwaye funu kro mo so na bibia na o moku be hu se we ya ka afa we sei enti yesre obi wo ho awade mu asem si ya telephone no wire wonu na wa danfo na wa ma me kre no agba na mane bi asem ne be kwa chichichi no na nke yo percent ka woni ukunu no ana wo yila no be sa ka bo matena eti se de na motia na so no esense bia wo fi se bia akodru mpanyimfo bi akodru na wofo bi ana se busua bi anim wo sa kobaka ye beka sesebi wo ye kwadonto ana se wajiminti no wo be wo sa afi na wale egun so no ope oba na ana se wo pe be ma ne pa wonti no yensua se de yanka se betimi solve your problems yensua how to communicate ekita hodie mapa yendi ye ho nkomo na yensua kwan ye befa so ayemienu sa asemba ye benya ntiase ne etimi aka ama asumdua be no na betimi aboa yen ama ya wade na so etisa mai me da wase jo wadaroma oh masa wadaroma kotecho wadaroma enua ba won se o kasa no wakọ one side nko but woni bibi kaka me de so se ye Ghana ma no enne se bie phone light wo ya ma wase mu akọ debate se bie phone light ma obema enne me obema ye oba kama Ghana for man dodo na nim se sa oba no obema no wagimi mu ana mama ye ni ate wo no ma bi hu ebinom se wo ka wanka ebinom wo ka ma sa de nkwa na wo de wabo ma ba so kata so enne Ghana for man hwe opon e wo pen e wo do ope do bia betima sepew ba odo no ene wunya nipa dodo sai enti Ghana ma no so omo nkofam se ba ma titini mo no hwe wa na katacho na no bebia na ba ma kwabra nan inchenso so wote sai sika no waje na oba ka hu enso obema betimi de oba koto adwuma hu ni mo bo de bia me kase ba ma boda mo a na so oba friend ne da hu ni namfo an wotete ba ma ehu oba wa friend ne wa ba se o manisika me da se patawana mana yire pe gansa na oba adwuma oh enya inde nyina yare edi go bi adwuma mo na wana edi go ya mo de pen edi oba adwuma ma yire pen o vozo na osre ogo so bu ana ire di kan epie eko na mum ye no nyina mo ti ala peg bem o kra na upie no na program yi na wa mani pa mo chiri wow na man da ka wan get Friday ebe kwa ka tano ko again tano kwa montem pegi ni pa bi msan ke no ma adwuma ma pegi keke so ya se
The peg in the crowd, Catachabu or Crown House, they can watching them for. Ghana, I want their BBB. Obi on my ready or can't make And I'm a went to mean Cassanina, but to go on swap. Sabo Babu across a book is in the crossing as well, maybe the name is Anomano. Ah, so, who born at him more than be fair, a man petty more than you. Born at him more than a pen as over man peg. Catacho, the Minya King. Can near ye, good morning, so much crana. What me, prayer wife, and a quatch and good morning. No one so on so Joseph, but on also I want you. Can I for money be no bound? I so many hack I can know the home say and I'm home to now do nip doing never could so. But You know what to do? hey. As we what I said, Bebo. Oh, you have phone lines and so. You have phone lines and so. Hello. Hello. Hello, Papa. Yeah. We bonus the WAPMO adopted for Papa Fairfield. Now, Miss Yasopo. Sopo and Papa Fleco. Another than what's no money, dear, no. I'm a Jimmy Papa Moyaka. Yes, you boy, you're ready. I suppose you more ready. Other than the show, yes, yes, dear. Yeah, and while you're what you buy. Yes, we are experienced Kakawa Waleno. Now, Papa, and the Emma Awaleno to the Beni Guni say. Them Macquarie Juma, Easter so by over Pediaya. One of 50 TV, no, and answer or Chinchino, or the two are not that one or the two. You know, Baka says, so Fro, you now beside it. Then, therefore, 40 years, Mr. Mabel, Mamma informed me how much. Who there say who friend me now beside Mr. Mira? Then there cost away Grandma and I and Grandma to say, who the hell you to see na TV now here? You should be a me bed at Grandma, Yaman Koyen and me Bessie. Mr. Sabi Bessie now, I had a question be over beside me, Mr. Sabanyabuteno, Unyabute. This will be by me bottom in your money or so. Maybe I miss my back. Let's say, Grabo Yefu. They see a crowd, Boyefu. Me and Charles Wawati. I just asked about 1 hour quarter 10 minutes. Okay, hello. Yeah. Man. Yeah. Bobo. Oh, Bemedin. I hear it. A hoodie. Over all Pacific Quabian for original Nigeria, the better contractor, Papa, Kuchinam Dodu. For the main terms of Manama Sarah. My dinner premise international cooker. Okay. I beg your quarter plot to Kuchuate. I hold your yeah. Why? No question, them say, I'm not being prejudice. I know they. Now, Peggy, I can't watch them, and I'm not food even I can say, here before Peggy. Because I mean, before Peggy, go now, before Peggy go. Ah, but how much you never? And I had, you know, I want you to go how. If you were to put water baker, like baker, then my oh, about half of us, I'm all having your Bema back. That's out in my peg. So, he offers a million banner to be cancelled, and no, so I am making you so sucking for you. Chicago one, and then put some man get it out of a what you must say, would you see graduate? And you know. Said them never see the cake on the member, you don't know the Mojuma says, or don't let Juma. To them, idea. But Juma, any other, with our city. Medawasepa. Okay. Mama mention we so hello. Hello, yeah. Manso Cabra, some more quiet. Macama. Oh, Macama, we are. Around here, Oba, or Henry is a Beman about not wasting the peg. And that's that. Now, what is the count of who the book in summer with traffic? Ah? Who the book 1 hour for bread, Papa, so mama. No, by our subject was never caught of the fire peg. Said to be 2 in the Mmrantehene. Sure. And Mmrantehene, we hear she can in a man peg you, the next year. One year around to the baby.
Asa for the be gabi. So that say. Edi energy anya juma. Na ba kwaje me chama so ka so fu nyina. Mo kwanye. Mo ya bato yi. Bye bye. Oh. Agrode who? Hello. Hello. Ayekuwana United States of Kropo. Awia no yete wonka. Maybe I can't over Timasia. That broke a you had a case of wood and I had a bow. Nampaza o ma yire peg. Aye. For your space. Me say wo yire o ma peg. For your space about so I can carry the Avaro. Right there. Me say Ajekuma Adams. My tipper. Ya na ma yire peg. I have a bow. Me say wo yire o ma peg ana. Peg. Pegano. 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 Hello. Oh, yeah. Correct. Nana, onkwa supia. Oso onkwa supia. Igiana kwa kuje jem katafra fancho. Mamencha na kodwa kwa bwa nkasi container. Oti upanya kankotwa. Yo. Ofa. You go. Mamencha omono wankaniam. So go osumu. Yenkene wankaniam. You go one near ofa. Maybe so mo bone. Kwese wo po bana wo no de o ti jo bana 93.1 to 20 mama no o mpe so be yi no ofa winti o ne na focus ya e adwa e se won etu menya be fa chimi fo bi o ene wo so guma no na wo kan se we no wadan fo na wo no wo buta untem no wo kwete ho a e de na wo se de ba e jaya na wo se de ba nti mani bi no o ma hwe mo bone papa remember because you power you remember muti boy you come so muti boy no most have one am we that no mo mani no enye sa chefle like na me akologum nyai be da wa se pa ya dia frɛ for na si ha na ade ba ko ha dwene se 3.1 yo hello Dr. Man 8 yeah kasa de man wan ke kan da tie gu so na aja peg no woman be peg no woman. What's that? Say two cry and yana peg. Maconi invented radio. Okay. Yeah, call TV in Tempa. Yeah, call TV. Sumpana 3.1. Okay. Studio for my tough time. Okay. I do TV no so and 10. Yeah, kono wa. Emo me kaimo say Jumadi Power Specialist Heba Hospital and afa hoka. Dr. Koswe ya bibini Dr. Abrofo abona baso. Dr. ya bibidro Abrofo abona baso ya na binu mokasa bibidro no entimi yade. Na lie. Because Abrofo no na ya Abrofo dru. Ade no mbebo de ya bibidro abaso. Also your point. Also for your castle say yade bia ene me fa Dr. Koswe dru ya ho. Maame bi ne kompo ba. Se maame wo se kompo emra na won samye hwe na kompo no eso na mse maame
kompo we de esun na we obetimi asawo se hwe eye koko abusafo yade biara hepatitis B the whole world uno kura ho tate bet and ten arthritis ni go no syphilis obi ana na mu abuo ne nsam abuo okay uchiri kura ate na se wa utimi ko ha utrate na ofa dropping ko ho ye de betua so ma also ne hania kidney problem bia na breast cancer de ene obi kura ba che me ho ade o se Mmrantehene na a kire me ho ma me kwai me ho faasi ne nofo ye se pe no a apeche no na nyankopon dom okay heba me sande e obi aduro sesi adi fo wura fie mu wa heba me sa ana ne pada ni ufie bia se e che fast opeso o cause sudden death opeso cause sudden death me se ma me no hebatin de nkomfanye nkwa akora ma me ne mfa ngumaduane so ma me na men sane se nkwai pa fi se covid ne ba na edi nro nyina ko mampon no omo test ye no omo se hebatin ye the best immune system booster nya agro kora jirika jiri me maduru be me fa bia na yele ne ko de nyame ase adua ya heba mesa no adua ya heba malamex malaria bia general bodily pains e be free on tetem cough care no wa bia be break na adua ya heba tonic so boa ma wonum da ho timi baby dipinti pantan abusu abomodna ne ko feyiase lake road hwa na woko wone jadbo filling station edi hwani mu na wura puto jakurunum sa omoshi mu hwa afi enkran soso uduru hono mo a kwabenya pokuase ACP main road no so hwa won sabako takrade so anaji estate wone anaji MA primary na edi hwani mu numbers ne 0244 544422 0244 544422 and 0555 797878 and no WhatsApp na busa for this time was me kon 11 sa na me di so amamo menye mum menye mum obi a flash me wo me phone so was say peg na Mmrantehene wo kan ene de kra just say ye ho adisua peg no peg nko ene kissing sonko yo me da say abusia for nano was it Friday and Thursday Friday yes Asem Mmpe so e wo hase I think Thursday ya wada no oba ne be ma bi omo naso wo ho omo ni ho sa warefo omo ntematete do omo ware amamre ni amane kwan so ya yo empra na eba free na according to reliable sources say omo asetena na kura no eba nkomshim sofu bi kofa no susu wiase na ode baaye se oba ne be mo ware a enema be ko yie ama be ma no na so commission so akoye wanyan because aware ne ba so na so emunsem no de e baba ko ne pie mu na oba ise ne kunu no wonhwe ba no be ma one no wo ye no wonhwe no Sha wonhwe no enye ne nwanwa pi emom ne maame a be maame owo no a wo wabruchimam on de na aja o mane obey se fato duane bi makwara nini na be men asine bo akache ne maame se maame efi na cross o send sika bro oba ne se on fa ntaduane makwara na campus on so kura wadi bia mebo udua ama maame na jai ma akoya se fem sempa obey ne ye die pa ni
umpokura de nka wonye na maame be do me kakra say wonim say na na wo me nkyɛn a afei de ɔkohuna maame wudi duaba ɔkohuna no ama maame so ɔsen ne agya obi ene wa so da yakɔ ba bi ikum no ti oni on so won mfa ma ba me so bai obete sinsi mu ha ya na ensem no anodin ba me agi tumu sɛ no kura wade ni firi nkomse mi na baaye nanso nkomse no antimi asɛ da nya dwuma pa sɛ de sɔfo no kan no na obey na ne nsaye no yam bra won ne tanaye no offer sika 15 million we 5 million we 6 million me ko fie kra na obi de message bia begum phone so say be man sika ketwa bia ni ho a ne yire na fa wo na oye despite ana sana oni ano the message na do be bia otwim chese obey kwa dua bon se na no kra aduane a wotoma ne ba no bemen obey ya na wasesedi sisi anasa ni nyina chi no bema chire nsi mua ama ekuwie se yo maami ya obey bo kon adu se ose ne be bo no kon adu se ne be friend se maami se o hwe obey ya na ma ne sika me bo odua no maami no wate yanka wa jama mem na wafre abegina homa no so mempese ye bebo ne kadenti no mama mi twa so na ye ne maame ne kasa minima asem kora wo beka ti mama ye ne maame ne kasa oyima ye mo adwo ya eja hade ade asan ye nti na me ma adwo no jama mem se di CTV anu afarsa wadaroma minim se program ya ye oba no ene ne yiri bia one ne wo ba kono watia na kwado bobi be mu se maame yi waye oba ne yi waye se na omane no maja o de toduane makwede na ne bei obei frɛ wo se wo mane de bi wo bebo odua wadalma wo bei se wo mane obei bi wo bebo wo ne maame no wo bebo odua afi be bi ekoba se eniema bi nanka obei de na kuma de koma no na okohwe ho ana bi ete saa obei so se na ente saa maame wo montem no bibia wunim kakra no boro to fama ne wadaroma okay oh I'm sorry msa atiko enti ye pese maame wo chiri mu kakra mai kwa dubo bi bai sa obey wono wo hini bi na wo mu twa ka bi ande ya ye thorough investigations entesa ene entesa akora se baby fire investigations and set sa ki be hu bibia mu fine no pokura so de be fa se no mo agai Abrante bi wo se ma me na me kase se wa wo mpana no na monte ya se no so ne me bi gina ho ade so mo agai okay oyima ya mo ajo bio ya wadaroma na ma no da sem so na em say wufra homa no so na ye kase sa asem no ababa we abo be ma ekwan du say wo frɛ wo ka kire say wo mane ne biewu a obebo odua mpa cho no kore wo boa me ba nka awe kire me di sika ni free ha ba me ba no wo no tukuma se di sika na me ba na hu se di sika ebre wo yes ka me ba na ka kire me se me ma sika biemu a ade na bro nya bre yi wo frɛ me saka wo ma me na di ka frɛ ye nka mo ba gi sika bro nya ye kanukure ajwa kanukure wate nipa ya de ma wo sa ye ni abre me mani abre ntia kana ko nya sta me kasa picture na down me baba wu ya amma be tie ni Ghana ba wajwa de me ma wo nyina wo ka ye ka fo ni to me wate unin ka ye me te Ghana wo me nya so hwa me da nya na me digja bo me ma de hwa me ma wate the mama nyina wankai mame de why me pacho mame de why ma no de wakai
wayi wa ye say na wo mane no na mo ba no ene hu na wo say sa wo mane no biewu a wo mane obayi a obebo odua nti ma me de nyame anim onyi na se ibo ni aye aha ma me pa chom pesa be clear ho oboa edi ame so oboa ni say ade ne buronya ye be di buronya ene wo frɛ me ne ma me de di kwa frɛ me ene ono so frɛ me se na dwumfo de ne me ka kire ne say me ba ne yare why you make it out said what that's what the hospital why you want to go check that go is bed wu ye my bag na bed bo so me na hu da hu mi da nan yakora ko mi ne no who be ja ka say ajua okay ba panyi wada roma e ho na ne pese ye hunu enti say wa che mu atere ne a mpanifo ye nti ase o say entesa yo mama na oba panyi no na bibi na wodi bibi suma na so fa nkoma adwoa na okwate hwe ana se na en hono fa ho sa adwoa se akula ne be ko wo yin na me di sika ba na me bag no koto atade wade bra kola na obetishi na ne nan ne wan ton da wodi wuye me discover mo de koto atade bre no wade akola ni ke eko weyin ajo nka nyankopon ni masem se me bo a busa no mame Sumpana 3.1 ose sika bia oba ni sika 15 million bi ose yira no wone wo ba no ko afon kwanta kramoni bi o ma na kan se sika no anya no ofaaye saabre na wo ba no report ma wo abroche na agina phone no so mpacha what ne sa woboa kwa woni ne ko ye ne kire se wo se wo ho mfa akola no so yale abenya wo ne ne ko ye wo se what o baba man de to no so say mama si abotre mama wo so baba man de to no so say wa fa ne sika no wone wo baba no ekọ kramoni bi wo afọ nkwanta ema wo wo kramoni anim a wo ye nyankoma de a wo ka se enye ono ofa sikari nyina na wo phone so ya mo ka de esie bi a tse wo ho nko an ye petie wo se na wo phone so waboa mama wuji di say bacho mama yi wuji di say wasi adwoa yi wo ba 15 million no wujiri sa ono ofae me pa chawo sa ka no am ti santa ase me kirem kakra kirew no am ti santa ase enji sika no me di 15 million bra na ne papa nso dia o de koma no nso edimi hu sa me dia ne sa ira ya na ase papa die no enji sika no so ato akono mpa na ase me bibusa wadwo na mo ti santa ase no bibusa asa adwo aka no kore se sika no mo fa ka no kore bisa me manu mu mienu me de master ma for ba ana o si kan de on fai na no kure so di sika to on sika na o de aduma de bebu odi a ufutumbi adua na ka kire me ina mi gira me ka busa no o ti nya na face ka busa o sa joyi nya na face ka mu mienu na mte dem mo na ye dai ana aka se na face ka no ana o ti akola di ba dem mo wo so ba ni ma ni ba ja akola na afa na mte ajo aboa akola sika akola si adam pa na se akola na no ko ampress ko face ka wo so tempa ne so the catch one can correct. So when you want to call no I say, she can was sing na fa. Okay. O ja kola na yale na say, o je buko pesika. O ema o ba tra ka wi. Ba panyi ya da wase why say also watch the unim fasem no ya da wase pa. We. Adwoa wase okay. Sumpana 3.1 mama yenkoti adwaton de wo computer so ye koba ye beto so 21st clinic say eba sciatica no hu every usisimu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro
so ho bibiduro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi a herbal treatment ya de awono ama e sciatica 21st clinic na ya expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia wudru session so wo mu na nie dwaboso wo mo ho so nya ne wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Challe, it's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Challe, I drink beer, but this club beer, Challe, I want to describe them. You really say hello, listen, bro. Challe. So okay, the taste, no, it did like. The taste, no, how I could describe them? The taste they like, Charlie, taste they deep. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag #TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Uncle Sam, Miss Bra. Dr. Mensa, what Dr. Mensa in back clinic nanon. Na wono yen what ye do me. Hey, oba, what umra? Say friend Dr. Wonder. Yo, sorry, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wenyane we ya. Roni bi o no de bibidro sane ya de na. Roni ne hoto no no. Oh, you are wonderful doctor. And na ye Dr. Wonder say aka ho no. Me se na nsen ya me kwọ nim ne nipa bu ebu fa so no. Wo ye adwuma. Ampa o, da bia wo ko Dr. Wonder he back clinic a. Ene ma kwanimu pa. Na de tie ne say Dr. Mensa say borom na Dr. Wonder no abiribia wo ye research osuande etinim diemu no wo kona nim da bia etore bi oni na adwuma efo ni nyina ko bobri forest ko kire wo adwuma nani so se yade bia ni ho ya Dr. Mensa osuro no na hwe so de bibiduro asabru fita yade mana bone semama no so yare na wudu Dr. Mensa borom na Dr. Wonder ho a wo hawo nyina to atwa se me kasa me bobo yade ahuru di mako ade be kye se wote nkasa o yare a ko Dr. Mensa Herbal Clinic yo de bibiduro ye ne de ebinom ntiase besi ne o kotwi oni grize pole di hwani mu anase kasa obesi Dr. Mensa Johnson number 0271 173 551 where WhatsApp and 0245 958 768 the chat where 0209 500 273 Dr. Mensa Dr. Wonder ni nyina ye nipa kro no a okay yada ma se enche kra ye ne Dr. Mensa besia na ye di nkomo afa ya pomne ho efisa ye kan no abo ni nyankwa no to adusia mama ye ne osofo bi nkasa hello osofo Timothy ni ejamba jai hello mejamba jai hello osofo Timothy ni eja memwajo yewura yeja tata woni Mmrantehene na kasai bache wadaroma ababa wabi ye frɛ na adwoa woni ne kunu sikasem bi ba wontem ama be ma ne kyerɛ sɛ o confirm sɛ adwoa no na afa sika no wadaroma sɛ wakaye a sɛ nso nkaye de a bebetimi asan akyekire mu yi ɛyɛ no korɛ sɛ sikasem bi beduru wani ma o confirm sɛ ɔba na afa sika no mejamba jamda se obi sam aseme enyeme na me confirm be ma ne dia asem ne betu manim ono no oba adwoa ne yefre adwoa e ma ne ba sam rekra no onyem azoma me ke kra im se ko 2 years men kan po papa e ma adwoa no ne ba oba e ne ebisa ne se ukunu su sika ayira na enyeme nkwankra na me ho ano na adwoa no confirm se yempa ni kunu ne kyɛw ɛma no ɛdisa o musika asɛm no ɔmo twen ho manso bebre abusua ne nsɛm bebre na nka kyerɛ bɛɛma no sɛ
so bana pa o chew na say still say sika seminar na agina so amudi egu aware anya me ho na mokọ asori onko na mo sofo ohira ma warriors no ngogu ma warrior azemi ka amza che bro over 1.5 year enti adwoa no ontimi ni na the facts ana ono be man no so asema me case with here because me we are no friend me ubizana man pekene ko because me hu na bro over 1.5 year enti sofo no mo ko no wa so re ada enti no no mo nko kan kire obi so on friend na me na obe friend kan kire nze me ni ne ko obi ai enti sister no eni ne kunu ni nyina no omma ono sister ni gitu emma be yen bebre mo musa kan oma ware ni bom ana oba ne de ko we achekura enye gra over 1.5 year ni hu ono be ma ne da ono nso hu me da ena nya me ho na okọ asori obi okọ asori wo me ho na de ne ba ho sofu sister na de ne ba sofu wadaroma me pa cha se eba siskasem eba oba ne okunu ntemu bia enam so mo otimi ka asem bi kura ditia no ebi oba wani mo obetimi apacha se bia in process no me ka asem wetie me ko me pa ne cha me pa cha o pesa wo kire se oba no confirm se wa fasika no enti opa ne kunu ne cha meja oba ni sisika no wo fa bi bad ni ayira particular de nyon na fa e oba ni sisika ni ma fa bi ba ni o kan de nyame na me fa e sa no mo asem ni ko wie e me pa cha sika wo kan me fa bi e di to aduani di ba sika wo so di free kroma ba dam pass no enyame na me fa e okay mo ko ya na later oba no a esa na me kan so obepa na chew na oja ho na okoye me da se bi obesi ne me da se sofo sikasem na ba wani mu e na oba se sika da ho timi fa bi to aduane di normally ene de kama se be ma bia wo ye betimi afa sika bia to bi di nkakra bi na nya se bia bum wana roma se de obi ba wani mu se wa fa sika puduo be se 15 million na se nipa no san ya honhum mu no utimi hunu meja men sabi o me prophet but me awaresem me nkwa awaresem se abanu na mo gimo ade ho akinyi because adwuma na me no sabi o 24 years me experience kakra enye me fie na abegu awade enti me yembisa no me bisa be ma ne to oba ne to ni omo kan wote enti se me ko confirm se sei ono be ma na me ka kire ni se hwe na asu ko bodua wa mo fie ene me ka kire be ma no na kire sai mbajoze na kire sai oba na fesika na na so yiri jisika ho akinyi o yiri sisika na fa bia tadua ni edida na ase chinkina me bodua se sika no o fa bia tadua ni edi se ye no se nye na ko bodua so bia o fa misika bia nsuo nku na se wuku o yiri ne oba na okay oba no assign se sika pudu onyo no fa be man so no fa from your own experience as prophet no na hu ne ma say Sompana 3.1. Meja mpache offer meet me aka ho asem. Because I awaresem. Na a miracle samoye say ya na the TV so for wada ro. Meja mpache me nka sango for no. Onu be man wonim. Se me nka sango for no. Wada ro ma me pache o. Say si ana aware ni hobiu. Me pache o. Aware no omo nya aware fu biu. And omo kra so omo anware officially ona anware eye empratwi mu na bari pie mu enti wadaroma se wo bibi kan ye pese ye tie bibi firi wonu mu ba ya na me ka jure se ni die eja mrante woni me pa o meni pa me tie woni me hu ni pa kra me na kasa woni me 101 woni me na me se wadaroma meja no from off air metumi aka asema kire okay yada woni me pa yada wase achiro batimenka mbaje yo ane na sofo na asem ne ye jitu monye yi ezasma ya kenya ya kana bi ntina detem ne ko ofe hu hia omono katacha onse sofo na asem na wo kana kwan bi so no dana opani by nem say the same thing no kan say sika no mo ko sofo no no ankoye sika particular 15 million no ne mo mobile utie sofo na asem o se
oba ya omoje asane betu na no oje tu mu se the sika no fa name the particular 15 million there on fire sasa na ne ma me so it is say no adena da ho no mafa nse sofo ne ka say wan hwe ya ubeku ho be one se sika ye kan wasem duabo no se wo mu bebre se wonim na se bia wa fam sika pan na so fam sika pan de betuma nyam na mo particular sika na ye kan 15 million akwasi sa 15 million de mafa sika na sa sika ne de nyam na mafa ende obo hu dua we free un fa ya free ba wo de se ye ko na that's it me no aware ndie eni hobi na asem bia be ma yakana na ye pese sente saa ye pese de saa se be tag wo be okay pacho what they make okay na obey so charge o ma be me no ne ma me deny say ente saa ne be mfre no say wo sende ne be sika obabudia so anti yasremo a say asem no call off ansa na me masa de abade a me giri say emwa ma betrition no if say ade no badwasere ade ne dadwa chatisi ade nti na me ko he baabi na ansa na me ma baba kan eduru baabi ne yetenje sofo na kan asa na Mmrantehene na kan kwa sofo na asem kwa wo se a kire fe na ofa kwa o kotie na ofa kwa na ya mprema ne ma baabi kwa na asem no de wo bia no ye nkotie bibia foforo bia ma ne ma ye hwe that's it abusa for ye duru Dr. Mensa so Dr. Wonder ene ono akasa ni ha na ne naba na jaba ni nua po kwa uni ba kasa ni nua po waba Benjamin Mensa waba ajabe memo akwaba Mmrantehene mejoso yes Dr. Wonder Herbal Clinic who den Mmrantehene no kre the otifa Dr. Mensa Herbal Clinic ho nyina no no kre trudo a chinye bi ani ho meda wase na ode onse wa da bia uta kan se we ye me de pa twi pa o se wa ma ye dance amfele me bana kai no na ye ba ko pene no kra no na ba bi e park no na space bi ani ho eno beduru ho na ye bebre ni gu ho enya Dr. Mensa kaisa last me 23 private cars ya no ya be ye we ne be ya o se we ne di ho dance ye kire me we need ho dance here dance nko na amana be 10 branches no sanete sanya dance a sanete ka whether be 10 branches Mmrantehene branches no obi o no mo a abrochirefo no eduru brebi a o se me kasa yi o maye obi tumi be hwe ne ho yare o Dr. Mensa Herbal Clinic o wi o se Dr. Mensa Ashanti region na me bae na oba region wi a ha no me see na me free enti ade a metumi aye de aboa o ne se me yi sika ma o se Dr. Mensa wonko age a de odi be ye wo abla bom bia no ma ye papa na ma wonko a na mo me boa ama branch de wabie e wa ha me amage store na me de ama wo apart from store na amage no ene ma ewo mu ni ade nti beble na ye saa de nti branches no kwa na ekwa nanim Mmrantehene bi mu wo ho a omo ye saa ne ma na amegina kire din me se na ohwe sika pa bi wono mo a Mmrantehene obebie branch ba ko no ya na nya asem keto a na obitumi ka se mefa ho ka ampa ye ho adwuma nso a cost e ba bia no okodi approach cross and hu sika de ba na no na my ba ko menya abre pa na me bisa anse ja ma me secret no na o ka kire me se me wo kaisa me wo my Ghana no so wo kais mako 82 na efie adan a wasie no wo so duru nkran a wo nkran dan kuma se dan wo se makwala ba ko nenim me dan ano na me angasa mete ai de se me ka se me nim fia no pa na me di ntro se ana wo ka chem se na naba anka sa niema we nyina mi wu na nka meja hoko na nya no na ne ha me niema na se dwumadi a wo se me di wasase so no me hu ne se na nka me nwie na so yale nke kume ene nya me adom ewo mo bo ade ne sa yale na so ade nam Dr. Mensa so edimede me kan ma koma mu se obi e nya me nam ne so a obesa me yale no sei na meye na naba Range Rover me wisu makoma ko 6 edise me ton Range Rover ba ko pekora na se ebeka me Range Rover 5 na me se ba ko na ma ton no de o sa me yale no me di ye bibia hye na nimonyamo a na de na maye enti Mmrantehene abre bia no Dr. Mensa Herbal Clinic e kwa nanimu a ne se e kwa nanimu o na debia no me kasa bebre na atumi frame me wie program a nana
vima ode kasa no de obi tumi kasa o kasa no kra ya na eye me fedodo enye ne fe no nko eye wo aduro na esa yale no Mmrantehene wudie bi ade bi ho adanse na ade no enye dwuma adanse a wudie no edruble bi a usuro san hwe obi kra ba ubetumi abetena radio so wuso ye duye ni ubetumi abetena radio so de vim anase gidie ano odene akasa se de nana be ye no untumi you can't isan say wo kasa asa da krope no wo mo ba ye no wo mo nya ensunsu aso bia enu nti o ba kekasa na wogina gate na no twen na me de minim de make ene bio me kasa sei no o ba ya lesa bia ho a o ba beto me shes tuntumi ye hyemie eno a na hyemie wo be banti obi akra nkyere obi o ye aha enya na kasa osompa no me se ahe me ana na me kasa osompa no wasi ye Mmrantehene nyame nhyira no na obo ade nhyira Dr. Mensah so me yale na last week ya me beje aduro no papa me say me nom aduro ni wie ya na dwona mfifile te me ya me bonsu onwo no ade e chen ya metumi sole kwa adwuma na Dr. Mensah o bla na kasa hwehwe ni mu yi na me se wo waduro edi Mmrantehene say ya sesa ne mamu kakra wonim se so obi kwa aduro so no okwa kwaje aduro ukodu nsini wa Mmrantehene say wo yekoye de yeso kwaje aduro obi nso yale no oba yale hwa ba beje aduro a wono nso se me kwaje aduro na ewiase ade ba ko ne se enipa da sani bia wasase su bia no o chiwade se de onyankopon apagya Dr. Mensah de ni fila domu akwa adomu se de ade a onyankopon de ahye ne nsa ne se wode oyale ne ho achiwade ama Dr. Mensah edi yale na aba betena so no se wo ba Dr. Mensah ho a enye se me kwaje aduro bi o da bi onkodu nsini bia wa no akwaje aduro o beje o yale na chiwade obi a wona chiwade that's all ye obi o ho a ewiase a wote no yale mesoe no nanso fufuo keke wodi a anadwo no wonna de ne yefunu be ye no wode na chiwade aka ne nipadua no enti nipa bia wona chiwade nanso se yale ba betena wo nipadua no mu a wa chiwade a ba betena wo nipadua no mu no na ode yale na chiwade ka no a se pew se mpew e wo se eko na no na se chiwade no enye me no nyame de ama me Mmrantehene kura enye ono no nyame de ama no wo de ama Dr. Mensah Mmrantehene adoma chede onyankopon cheche no wacheche ne pepepe da bia me ka sem we Messi Mmrantehene Cristiano Ronaldo wane Messi no mo ne ade o mo guru wo football mi e o madoma chede mo na se o mampani dada ne de ya mamu a na se Ronaldo nso de e ya mamu a Mmrantehene de e ya radio dwumadie that's all so what is some radio dwuma ento mampani former president mama ne de ya mamu so na se Mmrantehene de nso ya radio so adwuma Dr. Mensah de ya yalesa mo Mmrantehene Ghana for mo hwe me Facebook online ne ade nyina no mo Belgium nyina no mato adi mu nyina mato adi wo ba ade aya dom ade wei na ye hwa ebla ablofo ne gi bum omo ba ya hwe Dr. Mensah ye ba clinic ubehu na bro ni wei afa play wo ba oni nipa be num ka ne ho no ma be gya ya lese nyame aya dom wo bia wo Belgium wo hwe online na Facebook live ni ade a wo Belgium a wo tie ye bia no mpa cho wato adi nyame aya dom ama empanimfo uduru Belgium a wo mo ka mamu ho wo mo ka bi ewom wo magye Dr. Mensah ndo atomu ho Mmrantehene same ne wo ka se otwedi aponyankopon eye me dance ni ene ye wo doctors fo bi a omo free Belgium e ba Dr. Mensah e ba clinic nyame ya doma wo kina ye do omo ndo ni nyina e ma wo mo de ko Belgium straight na me yemfonso kakra nyame ya domo a ye de baabi a e ko na ankasa no bro no ebetudwa enti obi a wo Belgium bia no ana wo ben ho wo Belgium bia no o pe Dr. Mensah dura yemfa bi mfiri Ghana ha nsende ubio ye wo baabi a wo mo de ko e wo Belgium ho a uduru wono mo ape yale a wo yale na mom tie ni ye yale na wo yale no uduru ho a wo mo nso sa be ye o check up hu se ampa sa yale na wo yale a no mo yi Dr. Mensah duru no mo de ama wo aye fekeke afesu hu se wo Ghana ni a wo te o my Ghana stroke obubu ogu ho onso onya diabetes
wo je wakoma mu akini ade ada bia meka ne pain ne se wo bi ya na bibiduro ni dia research be na waye obi oya bibiduro wo ko suku koduru he fla wona nadwo akaso na bisa ne se eno wan ko suku da ekura se wa wote ne eba ne sei na otumi tua duro Mmrantehene adesua na ablofo de baaye no abedum ye nuo na fa ba bi no so amoa ni nyina ne se adesua ya de ye pa nanso etumi hye nipa adwene mu se wo bi kura nko suku ana se obi nya research ya den otumi ye yale we ho research nya ho aduro me kan okra pa de a kire wo se udi research ya a wan hwe ya wo de sa ho sa no wawuko me kan okra pa ne na me de a kire wo wo a omosua de ebokot ehwe tai wotika air condition mu odu adwuma mu ano aso air condition asi ne so wo pa adwuma no okoduru fie pe no aso air condition no de ada san kofo ne wu ntem papa na ono tie kurase a wo flafuom ba no abedwale no wadidi wo nante kakra kogina dam yase no ahwe wo dam ade eche no osa akọ na afuom no de atwa 96 105 years mama yan fa ne ma bi ntoto ne ma ho yeka obi o yeduru ni a da bia me ka me se ye wo enkofo bi Mmrantehene wo masua nipa ho ade eti me ti wei no wo betumi abetena mo mic yachi me nsono egu me yam no wo ngula me yam nanso osua ho ade etu onim se de me nsono ne tenten ekopem eno ensa yade obi betumi abeka me yam ne ma nyina ho asem ama obi a wo hwe no bi aka se wo sua de papa nanso se ode yale fo okọ na duro de be ma no entumi ansa ne yale a eduro ne sa yade papa eduro ye papa Mmrantehene mani abri nyina ne se obi de yale atifie enne ya na me wura ho ama no obi de yale atifie ennedua ya me kase ya na se nipa no me wura ho ama no de me ka kire obi a wo hwe mi bia ne se mesla o da bia me ka se eni hu kwan se nka me kasa se no me kasa me pa achew isan se wona de ahia wo na wo yale nanso minim se de nipa wo yale a ahohiahia bia yale ne du kom enti me ka chew se me pa achew bla Dr. Mensa on ebe aduru me de da robo de me ka kire wo nei se man ka Bible twere kronkron si menue Mmrantehene on se bla Mose okoyi Israel fo firi nkwasom no asem Dr. Mensa kada wodo amuduru bepo ne so no desert ne so bepo ne so wono no Bible che se omo ye boni tie nyankopon ebufu omo woka kire Mose se me pese me pai form na me mo nyina me kum nipa ni nyina Mose pridima om onyame tie ne mpai bo no na Bible che se onyankopon ka kire Mose se wona me pese na owuo na start wo work ka omo sa onyankopon se wo mo a me pese me gi wo omo no me ma wo kese e fa sesen dua so ne pagya no wo bepo ne so na de me pese me gi no bia no wo ma na ni so na ni hunu sa wo na obenya nkwa na ye fle sa wo no ko ble wo okay Mmrantehene obi a wo beka no bia no wo ma na ni so na se na ni to sa wo na animu a na ne ho aye ne de ne onyame ama sa wo no so wo kotwi okay etu obi a wo yale e wo man Ghana mu bia no upagya wani na de kire kotwi si ape se de yale ntie bia wo se ekọ me bo namba na mabon kra bata me wia me sori akọ me pa chaw entra wo fie na nka se misisi ya ne mu hihimi no na na baba ye wan kasa Dr. Mensa wo ho aduru etumi hu yetumi kan yale hodo egu nipa ho ne dọọso emu nai pe na Dr. Mensa ni wo aduru me pa chaw tie wo bia wo ya checha wo de ba Dr. Mensa ni aduru maka no credit a kire wo mpe usika sebe obi a wani afra gako me hawa wo haban ya wo de beboa wo hwe de wo hu ni tutu eno de wo haban ya wo de beboa wani no etwa mpen ni ade ena wo bia wo ya kwata wonso Dr. Mensa ni hu aduru Mmrantehene wo bia ya wo nu nyina won kasa ada me kire mu ho asem wonso Dr. Mensa ni hu aduru sa yale nan we pa ho a ade bia betena oni paduam ne e body ma ne ye sa yade no Dr. Mensa wo ho aduru me pa cho jenkura bata ne me wia me bo namba ne ba ko pe na ma sori na me ko mo a mo wankra pumpuni mantem mu no so mpa ekọ ba bia TV no momla Madina Zongo Junction o man FM ablosana se na Dr. Mensa ye ba clinic ye wa ye di adwuma ko folidua yo old slaughterhouse ejaje na bro sana se sana takrade ye was secondary college ye ne seko school no na edin hwani mu ubepiem ewo dunkwa nofia ye ne dunkwa post office ana Solar FM no edin hwani mu mo am watakwa emla Akon Junction ye medical doctor friend Dr. Forsen ayal sabia no edin hwani mu Castro Dry Beach abro sana sro mesra sahwifo se
Mumla yo so dwunase uduru dwunase market wa Adum Coastal nchen ho pay na Dr. Mensa Eba Clinic ye wa ye di adwuma sunwane wodi ko Old Municipal Hospital no uduru Presby Junction wa ho nso ye need to go office no na ebo ho pay mo amo afo go so no me pa cho di crown anase tumlika na bla go so New Lolly Station ho na Dr. Mensa Eba Clinic ye wa ho nso ye di adwuma eni gi sem ne se wo china wo panikase na abetena se kotwi enti yasante mantemu ha ana ba bia wo ewo kumase ne mpatemu ne mmro no enketwa na kase esu nyina no bla kotwi ya tu signboard no ekwan na anakofidwo obu ye nintia eduduru wanu ahunu signpost na enkase Dr. Mensa ni wo mepache ho wo china wono abetena se na number me de ma wo wi no phone na kita Dr. Mensa fle no kan yale mu asem kire no mepache ensu tie ni ye wo fla enye ye dog me yale na mepache ye mpenisa said ye tie bia ye nyankofo bia fe no mo boss o beso ye hwe beso ye tra ho wo de yale na eba mo ama wadura ma yale na ko je number 0271 173 551 0271 173 551 Emnanti MTN no 0245 958 768 Emnanti Mmpe sisi eba na yankwa ya ji ani so na owuosi na etwisi a ena yehunu de owe na nabele wa ne kontomre wachina wo de yale ne bana Dr. Mensa Soligina wa ene ebehu de yale se tumi no onyame de adom no emlante me din ene Kwame entry bosi akon me pe na blofo ne ma me blofo din Benjamin de bia me kame sei ushia me abonten na pese ohunu mesua duase egu manimu a bo me mrane se na nababa akopɛ basa mesre a kyerɛw onyame nka ho makra mo me da wase abusia fo moma yento adwumadie no so ententem kra mame betrase maye na yenke jangum na asem foforo wachiri ye bomode bi fata se ye be ma enema ni mo da ho abusan for sa 15 million allegation be man wode ma obey no mejiri se ne ho asande sofo no kan se memfre no ofe ne de yentimi accept obey allegation de ma be man se ne maame mane no a obebo ne dua no eno so be man ne ho asan e wo ho so obey ka se o ka se on fa be man sika nto aduane ni ya na oboa ene de no kore if you say be ma bia likely say we see kabi crowd akudi wo yire ho bia uba cross ma yiwe ya ayesi and also it's accepted also ye jetum said the oba no kana no kore ekopie ba bi say be ma say akwada no je say okoye DNA and also na no be ma ni deny sa charge no be ma sa wo kan say no so won kan sa say je say okoye DNA test and sa no waje akwada na tum o na ubusa me say na kire say me de adi nkomo ba bi say enya me ba na me say me no bia ndi nkomo bisa okay na sa confirm my ante say enya de awayi wadwo so okoye DNA test bia oh yam fanto dabi that's I was now for baby I pempen asem no akoduro no be man charges awde ma obey no mami actually say no wade niam bia ma ne baba nso mfamre abaye na mfama ne nana no e na obehwe ase abaye kire say na entesa mama nya sa na aka wose no wa yede na okohwe ase me ba cho okọ yekọ afọ nkwanta na me ba keto na yareda hospital ntina ne ho nto ne da ana papa ne cheche ye niema ye nto mranti ma me na send list ka 150 cedis ede ma sister na wa free mu no so ntoto niema ne mra nti all ba no oju afọ nkwanta ekwa mu ho na portal obi da ho ana otereye nti ma papa no kwa ma no hunra oye na sister no oba mi fie ba ko pe eno ni abedinto ne no de ba mi fie enne ma no de ko de brewo ba cho da bi enya ono ko ni sister keto na de ba e enya ho kra sem sata no ate kra hweda da yo tinia mane de what de brewo peacefully wa bra wa anti an me ba cho da bi
bra akra na yare da hospital 1 month no ohia moja no saa bre no malam ne ka say sister ne mra no metoto ho niema se na be akra na ho hye na ate asi ni so no ebeti akọ nti ode niema na ba na akokọ kra oto ebewu wo kem na sister ne sa akọ na chi sa akọtọ akokọ foforo esa de bai okay and the necessary more or less wunti na no oba and be fan say wunti na no oba abusuafo na no meka bibi say ye de akoda na hwe no ehia ye pa sese ye yes sese na kosi so say akoda be me wompo no oba sese woni di man bi ni nyasa na woka achowan free 40 days be pa achowan ebesi bra akoda na nya 2 years no impacho be ma ye haso ye misa we de na ha wanti wo hwe akoda no kopem 40 days no waja na hwe abesi sabre yo eda sofa Sompana 3.1 so de medi kan no Mmrantehene te se me se oba se onhwe no sebe me ameka se ke ani wu mame na mishia ono kra no o ba dada na mitimi hwe sa abofra na me wo me ame ba se me hwe no da bi entimi nya sa na de koye ni se me de sika ne ne ma ne kwa na wasa afa akira frɛ me maame no de de nsɛm yi nyina akra baaye no se me hwe wo mu na te se ase opa je ha ne ha na me se ese me 40 days akire na de ne makɔ o 40 days akikura na me hwe no na me nua boy na da o ka se me money din ne kura na do point bia na me send sika ono na me send mana na ode ye den eko pem ebra me ka se okọ me papa ho se obebubu magu ho na wakume de ono ne ba no ene me ba panyin no adaase no ena me jaiye ena no ne me maame akoyisi ena me maame ehwe no nti ayete se obi di bibi di una uka obia nti ase obia ehu se trofo na nipa na waje agina mu na o se oboa no na odi bia di na no nso amen no no so se onye biem ade esi wo ne maame ne ntempa kese no no okay aha nti abofra na bra okọ me papa ho se obekume de me ba be ma panyin ne ono ne bana da ase no ni 2 days na akwala na yare ye ekoda hospital na maame frɛ me se akwala na koda hospital na se na me se no bi oso obekume de ono a na yafunu ba da ase ne me bana da ase de akoda hospital me nya de me nkɔ eno de me kasa me kɔ na ye tro me nkɔ so from there ne de but obana deny say or can say duane de wokan na wanka se wono ne ba se wode ne be da ase me ka se be ma ne ba wo se wo ba no ko an ofa me pa cha otie me on se me se me papa anim ene okoko ka sansem no me papa ye panyi pa oye nkonya busua panyi oye ohene ansa betimi afre no enya me no ka sansem ne kire me nti se me twa ntra abayo for madaromo mesremo se ya kan afefe no ade akaka ye ba ye de asem na ba ye no be men abesan ho nsem bia oba de to no so fine oba so asan ho nsem bia be man de to no so so fu kura ye bi sana se bi on so se je ko ofe asan waka de nim fa se no ho na je se ensem no aton abebere nti media mesra oba ne be me se omonte ho ase na ni nyina eye akoda yi a obeda amontem ya senye saa ka se bi nya do unu obetwempana na motitimu a obia enka hwe biu asem na asem ko nti oba wona de complain no ba me su se baby abema no ayi na no akudro no moment ropo every action na yenhwe akoda na hwe no emum ya ba hai na free na ekro na se complain da so ba se bema won hwe akoda na dia ene na ene bo apaye bema so mesrew se oso tiase aha oso wase ena me ka se mesia nim na okotena se obekume me onimu ferie misusu se obaneme na me no obi awo no abetena wanim se obekumi a
me nyini sɛ obɛpɛ sɛ mɛtɔ so ne nipa no tu saa na mo no ti mɛpɛ sɛ nka mbɛfrɛ me papa na sɛm na meka no sɛ metwa ntoro a me sɛ ɛno ne 2 days na ne ba no yare kɔda hospital wogidi sɛ wɔbɛyɛ wabɔdua bi anaa meba kyɛw sɛ mɛsɛ wogidi sɛ wɔbɛyɛ wabɔdua bi atia wɔne ɔba no ɛwɔ no ne hɔ na meka sɛ ɔkaeɛ no ne 2 days ɛna abɔfra no ɛyareyɛ ɛna ɔkaa sɛ ɔbɛbubu magu hɔ akumi no nso no me nan nso saa ho no daadam na nkrankɔ masande ama ɔkaa sɛ ɔbɛbɔ odua na ɔbɛbubu agu hɔ ɔsɛ ɔbɛbubu magu hɔ ɛno na ayɛ dɛn na ɔde bɛbubu agu hɔ saa first ansana ɔsaa sɛ ɔbɛku ne deɛ na wayɛ no ɔbɛbubu agu hɔ ade bi wɔ hɔ a masa mɔmɛ yɛ nyinni dabi o mɛsɛ me papa na ɔkɔka saa asɛm no kyerɛ no sɛ yɛbɛtumi afrɛ no yɛbɛtumi afrɛ no na akɔmfɛm kra brɛ mu ɔbaa ne bɛrima yi yɛnwa abaa ne nwa bɛrima yi sɛ ɔmo pɛ sɛ asɛm wei no sɛ ɛkɔ akyire a yɛbɛbɔ ɔmo ama akɔ akyire sɛ ɔmo pɛ sɛ ɛde nka bɔ mu baa ne yɛsiesie biribi a wayɛ bɛsiesie yɛmpɛ sɛ siesie no yɛbrɛ wɔ nsɛm ho saa asɛm no ɛda hɔ no yɛafrɛ wei maame aka ne deɛ ɛsɛ menim sɛ papa yi bi sɛ ɔte aseɛ enti sɛ papa no aba so a momɛ ne ne nkasa ɛwie a yɛwɔ bi ka nti na meka sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ankasa asetena no ɛyɛ sɛ ɛbɛkɔ a ɔmo mmienu ntam tete ɛbɛyɛ kama a yɛbɛgya ɔmo kɔ ama ɔmo ayɛ kama sɛ ɔmo mpɛ ne saa so a yɛbɛwuram sɛ papa no aba so a menim momɛmfa no ne nti hello Mr. Jamfini okay wɔba bɛma yɛafrɛ no yɛna meyɛfrɛ ni Mr. Frimpong wɔne ne yera adwoa ɔba na ɔne na nya akwadaa no bɛma yi ɛbɔ kwan do bi sɛ adwoa ba wɔ hɔ bɛka si w'anim pi sɛ wɔbɛwu no agu hɔ anaasɛ duabɔ asɛm bi mpakyɛ ɔdeɛ na anim fa ho yes sir me da se wo ni me yo me da se yan kwai wana mbe ko fa abaya mbaye abaya obezo wani pas ndu jana maizo ndio mali ndio mati ndio mko unuka bahaba sana ajeje mfi kuma nile wada roma me se eye se obai se ababa wa se obebubu na go ho ni dua bosim bi no no kore wada tinye wa wase sompana 3.1 bumba ni go dia me na wada se binye nipa abe pan so aje do ko ko ni je bi abo me ba mama ya dinta bi sai na ke ben anunso ahore mutase obuso di matamana ifa da be mi yare nkwi amdo won kwi pa kwi ni je on matata ayo ka anse opio obombandia obobi na go bukuno na wode ono ba aworo tete adat wode be manzo ba aworo adat ni odo mada ni man ka ma kewe do kan ni ye oko namdo onye papa ne sa baba da orompe ni anso tin bana ke ma so ni benzo maka senze de pana hana data wasi ni mame isi ni mame kwa ni toro mame yo mame e ni fi se ni kwa men pesaka ro ko ya gere mali ni so mo fa ni o e ko ni papa ko bi kala apara se papa ko abo ni pa bi kala ono to bi kala so se o di ti aba o en san baba o na so se o bo akujo ma hin fo te mi ma so mi kele bo na mo kebe tele pa te yes mi te bi te kuna so mi go mi ya bani yo ajaja fi kuma ne ya pa ta wada roma de ne peso ye hunu an wa ti mu wase me bo aso
Muka sing and say, what in your bois. Why, I send a walk on the bois. The show focus on your form. And the message is, the Cabunazo. Oh, yeah, that's it. Me man from the Megamadia. So, and then them say, Sam could be born in the mountain. The tax will be gone by the strong moon by say, oh, man, mamma, I miss a Yes, morning, come here. What's in my message? It's one almost on theater. And so much of going in the bush. Oh, I mean, Yapara, I mean, 5 years. Yapara. Money is new pa. Yes, sir. Yes, sir. It's a mega. I don't try to say, or Bob, where do you go on yet? Yo, yeah, that's it. No. And what day and the Babaso on Aroma? The dear answer. Because one day and by Uncle Simbi. No, that's so. So, your better papaya senior man. Catacho on say, I'm here. Obibacas will be anyone who on I said that. You are Bemain, and you are by Asem Mmpe. Yenny tia. Seba bibafo yebeka de seseka ni wia ya ni because next time no obi ye bibia mente one aka say obufu na wo kon aka say ebedi asem ebi mu ma mabufu okosora ma ekowie nsem bi anhwe na obi konya baba brante sebe na dance oyi nyina anya ne papa ne maame o kon bi so yebesre papa fo ne maame wo mo nyina akasa de obey be kan nyina ne ade nyina no obia deny say ente sa asem ne pamponso pa ye ne ye gina mu ye akwala na odantemu no ene animguase bia abamu no mafa memfai kada sha oba ka say wo fie no wo ka say mbi say mre bia atwam akora ne agya de bia ma mi sikaira sikai de be kwa kobodua ya ka say wo papa so jaja ne nkora na tifi me mama ne me papa aha sika na ya na yira sa what's me say apia kubi say sika me kwa ko me nyama ne nkada kwa kobodua ya ya ne nkora na tie wo de me po wo sian de ama aja akokora na jofa na de ati ya eti sa de we na eda ho no se yenua ba ma ne yenua ba se omo kase ye gira de ba akoso na obi asesa nkosua ene snap abegina so obebodua ya mprema de ba akope ena obebo hudua yenua ba ma nso no so wa mo no so bebo eno so ya mpresa de ba ako ene ye begina so abodua ene na nsam ni nyina na ye bo afra na ready obewu ba jo mutie ni yo na emmumu no ye mpanyo ma bisa ade na da hon be ma no oba te dem a utwu mutan duabo na da hon ye ka ho nsam no se de wo ka firi wonu mama na pie na duabo na ye adwuma wo ye se ye nwa bai kakra me ba bi kakra me blem ne kakra se anye bia na wase bai se be wa hwe kakra na ne ba ni mpom na no katacha busa se wote wo so wante company for sebe ayie ene akwantuo na de ayaka ekwa wiye enti ahono kakra no uma wasi wadi hu ya bikwa anye bia pa mi wa hwe open wo ba obabo na ba so enna ne ba pa se wadi no ma na ebre wo se no ma no anfa mre wo ene wawu mame ohone de sebe mpredua sanka kokora koma so wasi mu man ya akose mame ya akọ panifo se yesia funu ni yesia sem ana hwe ya meba edumre bia yeye edumre bia ye mame unje menso se wonte de ya na kwan bi so no se wona wo ka se wonte de na kwan bi so no asew ene ukuni ene ho so se wonwante de ya na kwan bi so so ye beblem wo mo because ade na ye ka na ya busua sem akura ya odam ntame ne soa ene wuye ene sebe aware de nyam nkwa na sebe matena se mprantwa na wade a sebe mpradua asem abam aware bi wo ho a emu de na susu se mu de so ye ba ye kwose because akura dam ntam ta ya busua eti se wo te na wankwa na so mo so mebo amane a no ye ka di sua de se obi ye bi sa antwa ye akura beto mo ntam a na ye ba fie a se oba ne nti ya yes panidua matenso mente ho ene obi so ho so ye ne ye mana mane so kokobo so bo
ɛna yie ne hyia me ba na ba me nti wo ba ye kura bibi hyia na sister wu ɛna mo anka nkyɛ me ye kokɔbɔ so bɔ but the person me kan sɛ saa duabɔ ne ade no mo pa mo mienyi nto nkyɛn ɛmoa because ma sister na nka sɛ ni wo sɔfo ya asɛm a wɔkɛn sɔfo no ɔno kura no ɛkwan bi so yɛyere na nyɛ ye because the mo na mo de mo asɛm kɔma no ɛna wɔ se wo bɛpa akyɛw sɛ wo bɛpa akyɛw sɛ sika no den sɛ mo pɛ sɛ asɛm ne kɔ deep paa sɛ yɛ kɔ mu paa de a papa yi waka na asɛm obi bɛka sɛ bi yɛ nwa bɛma ne papa ɛna wɔka bi obi bɛka sɛ ne maame ɛna wɔka bi ɛnyɛ no ne yɛwɔ ha akwaraa na papa yi so ɔbɛgyina no nso yɛwɔ mmara a aban mmara yɛde gye akwaraa eti yɛ nwa bɛma na mɛka kyerɛ ne sɛ DNA ne ho ahwan ya ɔka ɛna mede sɛ watwe asan akwaraa no mi sɛ maka me sɛ me ba me ne no hɔ so obi ba sɛ akwaraa ne ne ba me mfa wo ma wo da wo de kyɛ sɛ wo ba de proof sɛ wo ba nyɛ sɛ magimi sɛ me sɛ wo ba fa ne kɔ dabi eti yɛ bɛhyerɛ sɛ mo pani yie mu de a saa yɛnkɔbusa yɛfa ha manso ne ada mo ankasa mo ntam no ɛni hɔ biam nkɔmhyɛ no ɛba sɔfo no akɔfa saa yiwɔ nyinaa ba sɔfo no wanhuhui sɛ bempɛ aduasa monkɔ na moware ana asetena bɛyɛ kama dabi anya is over atwam sɛ mo anhwee na sɛ mo se mobɛtwe no twan deɛ a ɛneɛ mo nsɛm a wowɔ bɛɛ wo kaa yɛ nyinaa no yɛbɛgyina no so ne abɔdua na bɛrima nso nsɛm a ɔkaa yɛ nyinaa too so no ɛno so yɛde abɔ ho nyinaa dua ne yɛhwɛ de wɔbɛwu ɛnti mopa mo ntwa so tietietia medase bɛma frimpɔn ma bɛma ɛkwa no ntena se kakra sɔfo fo adwen bra katakye bɛma medase na ɛma ɛtɔ da yɛ nnua ma nom ɛyɛ a moma yɛnya abotere ɛwɔ mpratwe ne awareɛ mu yɛne bɛma nyinsɛn na sɛ kɔwo a so far ebi ana nneɛma kakra bi na asi ɛnso so kwan yɛ ɔbaa bɛfa so bɛhuri na koma ɛsɛ agyina akasa na wotie wankasa waase anim saa tam deɛ mo atena no deɛ ɛdeɛ waase no na wotumi kɔgya n'anim kɔka sɛ wobɛbɔ bɛrima no dua na wode ne baa sɛ woba de adaase a sɛ bimpɛ duasa ɛntwa yie atiefoɔ ne ahwɛfoɔ mu wotie no momfa wei nhyɛ ne nso yɛwɔ ade bi wɔ no sɛ ɛde akoma baa yɛnhyɛ da mpiri nkɔduru baabi kɔduru mpɛmpɛsoɔ sɛ aduabɔ a na sɛ kum ɛbɛba ɛdeɛ mfa so ne yɛbɛnya yɛbɛbɔ dua mentim ho ase ɛna topic ɛna katakyɛ bɛrima ɛka deɛ ɛde akoma ɛtɔ fam a wade yɛtumi gyina simple addition ɛnsoso nipa ntimi nyɛ ɛnti asɛ kakra bi asɛ sɛ anka ɔsɛ nipa baako ɛtumi nya understanding no ɛnyɛ adwuma bio na ada ntɔkwa ne duabɔ ne abufuo kikikikiki mɛbɔ dua duabɔ no munim huhu mu asɛm ɛkɔ ɛfa so bɔ dua no duabɔ wobɔ sɛ ki mu a ɛte sɛ petro na crazy wohwɛ guo no ma ɛtumi tiri kɔ baabiaa ebia na ntra nkɔ bɛrima na busu na atra ba hɔ ebusu na ntra nkɔ wo busu na atra kɔ bɛrima yɛ hɔ ka hunu sɛ wɔso no na yɛ bi da enti sɛ yɛbɛnya entiaseɛ ɛni akoma pa ɛde atra se abrabɔ mu a bɛgye deɛ sɛ bibie ne wɔ no mu a ɛntimi ɛnkɔ n'anim ɔho ana yɛyɛ so yɛ mmarima no nso so wɔ nyame adom yɛtumi kɔkɔ se ɛma pɛ na ɔmo te aseɛ no yɛbɛserɛ sɛbe ɛma adwene enko na mema adwenko na nka sometimes mema adwene mu ya ne mu odu sene ma tie besere se bibisa ba ba de etoda ye mema kora yetimi for beska because onu obate na so ba go ska na no nye obi na de 100 million 20 million to so ni nye kro no ya point aye kro no ya nti se onu obate na oba no go ska be ma so tumi twetwum kakra nti sɛ woni ukura tena na bɛma atena na ɔtwetwe mu a sɛ bempɛdu asɛ nkɔka sɛ nkɔfɔrefa ne nsɛm bebree ma ɛna nkɔkɔyɛ sɛ mɛbɔdua ɛna memfa wo sika da maame sika deɛ yɛnyina yɛawia bi da o wɔna anwie sika da obi awie sika da ɛnti dua na wokɔbɔ no hwɛ no yie wɔna wae ka sɛ wo yɛgyae memyɛdii fo masakyera eti mesre mi nua be ma mesre no me pana chewo na me kasa no na onum se bia me ka ye me ma ye ya ye kwaduntu ne nam sabi min ma sem ne ye ka be ma bia dan kwaduntu because to be bresa ye okro bi woni me se hwe agimi kote nim nyanse o se sabi ba bi
or the meeting call it must have been your Bemasana Dauruma. Won't you be biaso, Diabo, and Toko, Ebufu, me panachel, Jay to the Musreno. Won't you be biaso? No one ye Ebufonia, his Enfrinacumen. Now, dear, Omon Payan Senya, Mr. Oman Tunizemska, non fan shabo frano. Na ye dear Mrabus anymore. And ma want you be a sub, no bedjaya, and no time for no. A betimetru baby no bemana watch it all. Sabi, no Nipana will hit in soy. On ye, the bison no quacoye. A betimesi Sabacutimako. It's ye no yen patia, yen ten nipabia. And now you're hitting the pabia because any time one over hitting the pan, tiny pano, Yanko point him then when yam, Emano, Emani ye. It must say, or Barnum one and Nejai, or Dauruma, and then Yaka because Oba, Ekurano. And then Fabu be so, and go Casa make a jack on every in some, no you matter what a crano, or free a from being a buyer. It must say, what Dauruma, the Jinan was Seremukas, I say, Nyakuma pa. Nyage pa oh you dasi ya put on mecho kakra enwosabe no o bom tu enwosabe ya adwonwa na ze mi busa se enwosabe ni minim ya kasa ya kasa ya men kosa nana mi di si e ma chi opi na dabi admuna admuni ajo se na kasa no me kasa hwe edru me bia mo fanya me eni me bi nyia nya go sa masam nya obi afanya me dinya bibia wo kan hu enam se wo ban e wo be hunu adi nya me abeba ka nya me asem wado na nya nana ko wala bi nya me aka de be hunu ano na de mesro nana de adi omru ye ezi a odi nya me bebe me hunu omru asamwa yo abusa for mo me enko abe heba clinic mame abe mame no sasical says na energetic pa oba no bie hu mame no wo apatrapanu site or sasical cells disease no the only person I want to know to say or sasical cells no me board the boy sickle cells the Germany be shy mame abe aiko yadawase doctor agro Doctor no size ni no wo didwuma pa o say oba ma person di wait to so a wo ye ho adwuma kama ai eduru ba bia wo ye be kasa saya hausa for meeting for no o say saya o say eno ano o say draw ho infection bia o say holy heart say wo bi sa wo de we no just on the kwabruche ni akoye surgery Osa wo de no ba se wo bow se no kure no wo kan ye be hunu oba fichi krom ha obi a wo sem ene koko etwire ene nyare wa akari nyina bomodna afa kota no so apatrapa babia asoda akasi mi nusie presbyni roman kwanta da ho no ekọ apatrapa ho ne kwanta ne tempo no mu enye yira kwankwa na se nwa hotel chechire bia ho no no wuduru hwa won sani fason kwanta da signboard ni si ho cars le sin kwanta so nyina obia ni mame abe wo se mame no statistical sense no obia ni no mesre bomodana na friend number 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and 0506 46 02 08 0506 46 02 08 ohene yebremna ayo ye call computer so abana Obakus wouldn't say obra panyin na yira seme eno ayantumi anka wo ye bono oba ese chechina wo hware konfanko asem wo mu bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo se na ntesa na madam fo won kan kire me se na die we die ya asem ketu e ne na tiefo obi entie de me kan yi ba ma duru biribi a ese wo ye ho duru de ma ni je ba wo no yira wade mu muaya ne ye simple kra adrubi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sadru mema nyina fra na gan mema dru fra na gan no eni
hammo wo de an sa wo be no wo pa memma dura fa na gan bi afa ebi wa so koroma mpon samense ba so ene mia eto abibidro ni abrofo dodo no a sa wo pa dodo atu a koda ni fama Kolinak Misty Epidank presa number C 0240616061 memma dura fa na gan memma woni mfie du nwotwe entumi numbi Aji, mafuya meya. You say hepatitis. Me to ase, me sremu. Asa why you be na ekiki me. Emuya meya. Sciatica, any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dia ya betrete. Sciatica, entini, any bone fracture. Nompemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize was sa area ropa. Yare ba konso ne saya omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare horo, typhoid, awo, dunsomu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko wade abel from fidie be hwehwe mu yie. Ansa na wade mu nduro na nanam no akam. Accra or Kwabenya ACP Road. Was see Power Bus Stop wo ho a. Kumase or for yase. Wani Josbro filling station de hwe nemu. E na takra de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obi a wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa fia nkasa. Odofo me mawakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresa bia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho. Na wonya wayaresa na one more etiapa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi ho dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wono mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic bebo Abeba, Matsia Kanso. Okay. Yada mase, ohine yire bremna fe asemba ko wachi nti enya nti. Kete chompa chome da sena we su ehia. Sompa 93.1 FM. Me so ya kira kwan wo Kumase Suame. Enrom Hotel. And in share ni mo ho be ho share filling station bi wo ho. Ye ne share filling station no na share friends won tina mesro wo ma ye omo from se wo mo pay ye kira kwan no enya yira kwa mo mra Kumase Suame na hasenum ne ye wo na Asem Mmpe Nipa dwumadie kete cho be ma tie adwa mesro wo bi a wo fi se wo bi bu kwasea wo no obi a wo e bi a wo nhwa kwada no wo bi e te wakoma wo bi e twewadi ye se wo jo ho ba bi enye ye kwada na super de bia na ehini we wosumye so momodia na fa ne bra Asem Mmpe Nipa dwumadie so ye pa asumdue ye hwehwe se de be ya ye nyina no ye ho beto yen na kwada na ene wo ha no nyina be free ye so nte no bomodi na pusu ahomen producers ne de no 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 58 78 0243 58 another 58 78 yada mo ase na Sompa TV so ewo multi TV decoder ne so me so wunya ya mo bi me risk ane ma ubenya ya na se wo silver TV bi ewo channel no so a me so eno ane se wo boso ebe dan de akwa Sompa TV no atimi ahwe social media handles Facebook ye twa ye ho ewo ho eya Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and afa Sompa TV Ghana afa YouTube Sompa TV www.sompaonline.com and now say www.teraonemedia.com online radio no ubetimi akọ events ahodo news ahodo videos ahodo nyina no ya bone do boa de go kwai na kwasanem na yi wo chefa efa free mum na Sompa app nso no
ko Google Play Store ho na bo Sarah One Media dash Sompa FM Sarah One Media dash Sompa FM ubehu ye wo ho na je se wa bo so kasa te se de wutie radio na yeda mo ase na Asem Mmpe Nipa dwumedie no so no monko so anhwe na mobenya ketuapa e de free yen so se de yen so ye slogan no esitie na ketacha obema me ba Asem yiso no yese wo do sa na ato adapa wo hwe binom wo mom platwe mu wo ma wade mu se de mu si hyase fe senka wo mu hyase na na frempon woni mi nua adwoa satam na no odo na aso no e na nko bi betina ha anaso kotina baby say mod we ye nko wie baby aka behu adapa twom betwa wo mu na wade ndodo na ye de odo na hyase nso ne nko wie no ni ada na ye ho atamfo sometimes I ask say e de na e ma ne basa fi say ye de odo hyase ye wi ani akoda na ye ho atamfo na ye nhwe we se nkwada ye osoro akyede ye nyankopon wade kya awofo ana se menka ne se wade kya adasa na omo anya bi da bia ya na omu su enye wo mo so mfonso a omo timi fo obi bakra de omo ye ba etete wonom ayi omo se de enko no akasa ne ba no kra nko obeye no nanso na ema ne bi wo ho ana se mema ne bi wo ho a ye nya eba na afa na se ye toto na se ase ye pe no ase ye mpe no but ye se ya na free ba bi efre de America kosie nyina ne se akwada no wa ya akyede de ma nipa mienu omo wa ha se no mu enye na frempon nko aba no no ena enye oba adwoa nso ono nko ane ba no no eyi omo mienu nyina dia sese akura wasa ba be ya aban nipa wo ye Ghana aban ne dia na ne dehia na se menka se ne japade sese si akura no hotechema eye wone aban na aban ne begina kwada na namu na one nipa kro one no nso enya no ako maami ya wote ase no ma wose ne ba ne nti no enne ne papa se wose won hwe ne nti wode na ba Asem Mmpe Nipa dwumedie so yi sa maami ne nim na koka akola no ema wo pla wo kwa abone so a aban betimi ne nadi wo se de ese na efata kwan so na meka kire wo badwo ase sebi Asem ba ya ye nto ye bo ase waye wo ba ena sebi ese abobonua ena ewuo wo bi di mu o mimi kunu nana kwabla ye bo atiwe minti metena nka se bia mafa ne sika bi kura mpa de bibia na mbo na mane arefie wo ho sometimes utimi fa sika se we de nya sika bia bia ya yi bia on kan kire no na se bia yakase ye gina sika fa so ni akwa akobodua omo no susu twum na me ka se ma wie sika aha ye mi kunu de ntimi fa enti no se yakase ye gina sika fa so na ye de dua ba ba mu ana na wanhwe a enipa be de ewu nipa wo bo ne dua so wangu a wanhwe ye kire no na wa na atene aba so na se wo ba na atene aba no so e na ye hu se tresem kura kan wo senye ne honam ne moja na enya ye ne eyi akabrecha wo hom abayi dom adai ne ye ne o manya e na wotimi de wano ka asem bi wo de abi kura pa wo de bontenani o wo kana de wo twama ko ba bi wo be hu ani se wo bi anasa huhum bi asom ebia ne so ka so de akwada yi beda se ya mpo se nya po eno ani se do 2 days or 3 days time ye de akwara peche ekoto aya sabia se wo hia moja hese wase wo kwa toto this is ekoto ana se na kuma ekoto ne ma no de aye nyankuma de abo akwara na wonu so kohwe ase we nya ahutobiem eni se sister nyame de atore nsade afre na okọ ne bofo nche nyankopon fa ne kransie na de ye ka kire ye nua manum se yesremo Asem ba ye susuma ye kokonko soro mijidi ye se bia nana frempon wa wote ye nchen ase no mu bia Asem wo kan no na eye ne ya e no so de tu anamon te sa no but me jaya adwoa de no makwana na frempon so aka se akwada se wo ne maame na na se wo ba tan no no wo ba ne nya akwada no enkoka ne bi akwada ne te de baabi ene wakofa na ba enti se Asem na ba wo ne maame ne ntamu a akwada ne de enka no matter what the adwoa kan ye say what the akwada no be ye na ase so de be ye ntoso e woduabo na de bebo no so bekunu no enka na ni kwan say wo jai no to wasa say menhwe no fisa ne maame akoka sente no me gindi say akwada no ye me ba fisa wa ye me ba e bia nka maame ne nkasa maame no ewo ni suban ya wono ye de atete no ene e bia suban bia ono so onyini no wafa aka na yi ho na bla bo ho ena ba bia tete akwada no
baby akwada ya wo baby atizen kuna baby a ne maame no nsoso ne tete no nko enti maame na bia ensem bia ensem fata pie fi nanum ba ya eno nkyesa akwada na boptofo na waba no wono na akokenti no enkoka akwada na kora wo ye den obedi dinti mesre nana frempon wo mo be pia senum de esi asedum bibia betwa wa hase se de wasi agya tum sa akwada na ye ne ba no yesre no efri na akure no bigidi yesa akoma beto eyem na watimi ahwe ne ba no ese se de agya bia no na se de ese so de akwada ba wiase anasa asase so a wono na wase wotina ni hwe kete chompa chomedas mesme da wase pa abadwafo me de se obi a che na adwene kwan a opeso che na adwene na atiefo ne ahwefo katacha obema mejina tumi kakra nyankopon de ama me so na maka bibi a kire obai se ompa ni kunu icho be ma na ompa ne cho ebi asma meken enye ne de na dabi no de meken obehunu hu fa so fi se akwa be me na japade wo na waka che ne papa se obebu ne dua ewebubu na gu or whatever se ubonudua ne bakra wo ye innocent ya ode ne be ware wo on se wo de akwada akwara no no wahwe no so ho be me ahwe ne ban wo bana ade ne ko wan udi dance pa na ko no ne ba wo de ne be ma kokon na be wi ase on na won hwe no aseme ne aye ne ya on se obi ka se o se be bodua e de se de odi to appoint so na apa so de mete no enti saa mebubu agu ho mebo uduane ade no wo ka saa meye bo afa na mehwe akwara no ana ne nan hunu ye on saa de bi ho a wo ka na bo nsam de ho agime ne nan hunu ye obeda akodi pa na wo de abehwe akwara no enti me ka kire wo baadwo ase akwara na wo beto wo ne be mentem no be me wo de ka 21 years ahead se si akwara de nya hwio se se de sene ntade bo nya den ebeduru biribi a university watwa pa se Oko university na yebu ho kase dormitory ka ho aka no na abehunu say yes eti adwa me pewasem but said bia bona wo de be mo no say wo ba ha nyina akra so no wasan de kosua ne ensaba ya che se be me say wa hweye ni wan ka no kora wo be sa aboredua wo boredua akora ne papa ne hwan se wo bonudua akora ne papa ne hwan enti side duabo particularly awode abamu no be ma wisika wo so afa no enye hu na wisika na abefa me sika na aba abefa ope wo no na ko bi tie mo se o ma no ne wontra ka hwe ya ka obetwe ho sekai enti ane de me botugu kura emo frempon no de me ka che ne sakodare de wo ye innocent baby and tried that say won ne ma me anya 70 wo hwe no media me can play say e ben fie afine fa akora wa ahwe akwada no me minim say message sika no say wa anya ni nyina akora fa bibra ne mfa mama me won so wa boka pa enti adwoa fa dwa to asimpani for so na yempa be me echew for the sake of the baby asma me kan opa okofia ne panimu bia zuso ho obeka che ose baby asase de to ene de ato me nchema so nti asem me kwakuna de oye ya na ho yima hine say friend dana wa ma wa ba ba cheche na simu ensem ni nyina me satugu na kum sem de ajada banka da kan si kum sem de nyagoro se me what setting me ekumu a se we nya honhom asem ena ye honam famu a kay criminal charge so ho de wa yesusu mu asem on say ye no bonsam ye de ne ho agim ne nan ahono wo twa no photo de abekere ampa ne nan ahono won ko won ma bede na koda e wadidi na se ka ne be mentem kura na e say dan say you ubetimi amanuva kura na woni na nyanka bomu me de say oba woni be menya wa e say woni na ye united na akwada na wa ba no bi kura de nyankopɔ de abedom mo say o mehwe mo ane say akwada ya enti adwa diabo na akwaka no wo be menya nim no say wo boy say wa mo mebubu ago akwada na yemfa ne nase obi ba yemfa ne nase on say wo ba de wan kase yemfa ne nase aden na obi ba yemfa ne nase e wrong enti adwa me ba papa enti no onwu obi de kro no to so na onwu be ma won ne wo ba abusuafo me ntiaba so ntias no adwa I hope we say
wouldn't buy you say, oh, papa, me. And I will offer me. Baby, I offer penny will feed the assembly better the one I'm there to. For the benefit of the baby. And the one catasso. A bedroom baby no. Oh, just a bedroom baby no. One here. Na minua baby we. And American say, minua baby we there. Minchi. The cancer ben prince of you. And now they will be quick you may say, one show. Ah, number one, Nana, a day. Was a Mmrantehene by Asem Mmpe so. So Asem Mmpe Nipa, Jaka. And yes, I'll be with them. Maybe I may never be fool. Maybe say will be a meeting. No matter be na me beka. Hey, master. Na asema me kan kura. Me tiri mo make kesen. 6 months. Mam adwa. Unye hu hwe o. Me pesa we di buo ni ani di mam. No crenim. Hey. Kwaku, keep quiet. Make a sama. Make a sama. Adwa. And then I may pass a message. Would you need the Bemamiana? We never want to soon be, and I'm separated. Bema, what I was so. Yes. Anyway, Yaba, never bedamotem. And I'm separated soon be. Now I can't at all, so now we will be a member for home. Now, Bema, we say, dear, we are one casa who bet in the near future. What about her, Banamo? Bema, so was I see ye pa. Now, I'm saying some baby mono. And now I'm not offended, Miss Row. The person will ma at you for near her food, you know who say, what boomy, what do you need, your mammy? Now, Asem Fransemo. May they meant to a ma. We and yet in Bia Adwa. Me say, Asem no abano. Me say, me a penny. Me a dear suiti near the end from me. Whom from no. Men per se. Ubi bay do be the tia walk. Now what's never said by me. And some other cats a baby were done one sorry. Be catcher say, a cool dicunu. Wouldn't you be done? And send you her. And there's some voice out to see here. I got a job among Casamre, Adwa, Papa and Casamre. I am name for ye into a year because you're not some way in Albano, Maza. A Cassie, a Trian, Quachi, and Fasubia Maso, Tide Papa Cano, PBB can and be more. Yet the men are you more. A man how so can say a man how a compa the ademe pa asema na papa asema wo kan wo se be man no kra no so sa mre na otwe mu eno so kwa kire dodo maje hu sika kra ma ne be ka enti we no nya bia awso katacho asema na ka se achopa ye den achopa ye den wo gana come no person cause no and now person also on job for na be ni enti me so na ye fi no ntum na so emre na de adwuma why so chopa no aye ne de o de asiso o se na me ye oba penima wa ha se no nti awe aseme na me ye oba penima wa ha se munyina ma ye me mampanyi enti me na me yo benti no wadaroma odi simi so na enti abedwafo nka ye so na ye ntoma be me se de we ye bia no wafo entwa ye so me na me hu su wadaroma kata cho be ma wase me ntoma o enti so na na akomo hene ofa so kore ma wanyamani o ye se wanyamani ocha na peni na na tiadwama na odi ayi be je so fashi na nim antwa ye oye de ka se jama na mi datua they say I want to grab up with jama yo kana chamba chento ase yo kwaku sorry ma kwaku metnase amedi yi channel kura ne yi nose mask ni film ni binti kwaku oya be ma sebe enya ado be ma bia wo sunsum ya de kata ne baso se oba obodwe ne sunsum no free so a me papa me ma me ne ko ya ne yare pa na me kan o on se fifi baby akwara ne de ko hospital be ma bia wo sunsum de kata ne baso 3.1 kwa kufrin po yeti we so ya be ifukura yinim so ho enti kwaku oba na se dua boro kro bodin ene mebubu ne mana antwi osew farmon echeno na sana ne ntana kora na nyefe
Sunday no account. I know the Obana van can wa me na me account. Mo ba mu sha so Edi kwaku Obana say when you are to asime so opa ocho. Na mo ka mo style ja maye pa atwam. Oh, style dey am so. Kwaku kasa me. Oba me ko cho mate. Pia, that's a brew. That's a brew. That's ya. Yo. Oba. Papa. Bema say what? Nti wamana komatu ne ho ayira no. Nti ye je akokọ ba konkosua crete. Ye de ama bema on fan pata ne kra. No nya koma pa hwe ne ba. Ana ewu misa akra na enam so na eto so. Boy na provisions yi wadidwa. Oba be say de ye fe pa na say bema ba na watoto provisions na borbo no be jiagu ho. Na say mo atata de mama. Eti oba fatuna ni makoko ba ko ni nkosua crit on fa mara misi so na ye fama ne kuni on fa se ko se no nya kuma pa no hwe ni ba wa resa bibia se go abrewati aso se me fa nto wani wada roma se oni no ententete ye no ase na yi ne sika na e woni hu ni nyina na se abofra na giedi na benya ne ye odu anko nya na de wose wosre na da roma on kai de oni na ye jai on kai de oni na ye twem na on fa nche no on fa fi na kuma mu on fa ni nyina nche wose on fa nche no oni na ye nya ma ne sa no so akokoro de ye pa mu nye yi nti kosia no but what the kwaku nya se bia wayo adwen se wo pa kokwa ka betimi atobi awe nti asante asem umfa kusia 26 cities and they are for man na ban on fama what what's watch ya pia oh ya so ni say when ho na so na pa ho asem wo ye pa so for crank say on tabi gina fo nka say wo gina na wo gina sha yo Atacha no ano no mre nti na emom no ya aka bia no efitiam ne yanka na fidie so kakra mesam we na aba no enim Ghana asem mo bi nko gina ye wonkrofo bi o mo ta chire obi aba obi akra ne nkrofo na nka say o pacho ye wonkrofo mo wa chire pa sa de o hu hia mesam mo amutie no ya ka asem no wa hanye se bi o kira no na obi san befre ye koye no de akosie ye se ye kura na ebu amefo de ye ka asem ama na ye ye pam chaw telephone no way yes srabo mo bi anko tu aibia magin tamoni ase na mo de mo nkora mo ma se de atwa mo nyina atwam that's all onye na yo ma ye ono ane dia wa dia me kunu sika na mefa na for ye pesa de we want to for bi die anti we say from bi asem bi anim wona be mata na ofo ni ma me so ne be kasa na ba cho wada kwaku na se ye ne be kasa on so di o man na bi ye ne be kasa ne papa kura so no so ye no mina be kasa papa so ni boja hu nyina no papa no wa small kan twa so ye no mina be kasa nti ye no mina be kasa o munyina amwa be ma ko eze kwa kukura be gina haje ache opei ahwe ya no so kofi e be kasa ti e be se mama ye no papa ye no munyina be kasa ne di ya so ye sanity anampa cho ayi minua be kusia ne sharp no de ban mpa cho onya na hamame kusia say on some fun coffee da bi mi pa cho so for the snap there ye mi so on for snap no mu we wasam ayi masem snap no ko to yo ka say on fan ko mad baby da bi on for mami na snap there then on for mami on for snap no there a charbo ko so me a tefo na me ka no wa a charbo so me chedi we den ngwase dem pa yeso da ngwase pa yeso da omnu mienu yo abajafo yeda Israel nyankopon ase se waye adom kwaku finally no mesia mo me office why oba ochina fakusua na bra fabra me office ya mesia na yanka sum sembi why okay nyankopon Israel kwaku me for why but that's a Saudi need your mommy. I'm be fine what. Ko jana ko jako kuko mama. Sompana 3.1. Okay. I was for
anka bread say be kwa mama na mama yemfa we nsoso na fe yemi kwa mama ya twaso ana ye call cement seba clinic say de ayasabia manfo kanfo pa na asokoma mpo ayasabia no ene asokoma mpo rural bank ni di hwani mu no rural bank ya lift na de fro asokoma mpo hina da roma abusia for cement seba clinic say de mama na okọ ho twa na otwe nipa kọ ho was say de obia ayarasa funu no ewa brutie no ba me de no kọ cement seba clinic ahoye neat ahoye kama mfidie de finipa ultrasound scan machine no kama oton $15,000 and lab mfidie nso oton $16,000 across ansan wo he adwuma na se nutritional counseling no and okura ne hiame no say yade bi wo ho wo yade ye nkoda ni nyina aduane bi atere wo sen ase wudi ya na yade ya man homene so yeso yenim na no ase ebu enuma na kriwa ose oba mu aduane enkyerɛkyerɛ yade we wo yare a aduane we menni aduane na nkasa kura aduane we wudi a esa yade we aduane bi kura sa yade pa ni fruits bi na yenim na de ensa yade a ema yade etinkense nko a na ye mesrem mama yenko semese ba kene yenko hwie ni so ade oba na be ma awosem hano asichire yade pressure and John Sobunyara wa hodo prostate defui o man homle so a ya de Robert to be me mu a asema ba Robert ma so de to be me te kukuro aya sem bomodna liver problem bia cement seba clinic bomodna de ko asokoro man pose de medical kano na bibia entwe titi a uko ba wa hwi ya ukra na ba tena ha kasama won na ni nyina chi so na ye ka wo se edura ye fre no May Vitality enhancer no memedru pa ye fre na agan de waye bi o waye bi pa na agan no ko a da ko ba beto eta mbe wa na wa say yen amount from friend ka guy ho asem ko agan no ana meka se bem makro wu na won sensene wonye ba we na ne ho bogo sa no a wo de momfa agan mon sora jo so ha fa gangu na mo no bo pan obe sore ne obada but we yo be say wudi efunu kura ne be ma be yaduma me na meka tro wawu enche kura be say be ka say wawu mo say deep say 5 minutes ni say come on mo me spark no na one the yere na last one no one call baby spark no na aka che be man say nya say bia wo betina say forever wo be say wu nkwasi asma de da ho no wo say wu sorry agan no ne mra ne nyeso ne enye easy agan wo say enye easy mini forest ya sa agan aduro ne yakopere wo mu sa forest no wuram na no cigarette wo ba yira Sompana yi 3.1 be ochina ye nko na so cigarette wo de wunim nom kora so cigarette anu na fe kura wo ba yira sa kwaye no hwe agan enye iza so come on rural bank ne di hwe ni mu wo kwa no abisa agan no ho asem heba shop e wani mu ho no ano e so ye cement heba shop e no so adru bia ye papa bia ho de wo number no ye 0240 61 60 61 0240 61 60 61 and 0279 35 65 70 0279 35 65 70 yan kantre odifo Samuel se wanyamane se wi na ka so ba ode ache ode nkra mame na me mum na manya yi
manka ka kyerɛ krom hene sɛ wo ba no wɔde nka maame wɔso ɔkyena wɔsɛ onya emergency call bi nti wɔde nka maame yɛn nsa ma na kwaba nso ɛne onya amane yɛma na kwaba ai ɔkɔ ya waba no tɛna ɔkɔ America krom waba ɔne ne yere ne ba ɔne ne yere ne kɔɛ na ɔsane na ba ai ɔmo kɔdi na kakra America nyame nti menya wa mekɔ na nso mmerɛ no ɛdɛn yɛ bɛkɔ so de osu ka wa brochire na ka sika so de osu play so de nka wakɔ dada na nso osu play say play no enya fort wa yɛ repair no so ho ka de ɛyɛ fort but what time no wa pack every play kura na ta no jo a ɛne no wa pack ɛno nko ani ade abrɔfo ma anya ade ɔmo a atem kura to da bi ɔmo we nsa ɛwɔ do play no okay mama ne abrante ni nkomo kakra na wo so wadi abeni adwo abeni wadi abeni bema akwaba fine father ati say me ba cho you what they say pastor family Lawrence ngwa Lawrence uwa mensa uwa mensa na kura di nyame Lawrence u free ne me ba cho me free krono kwa pra ne bai ukrom ne ana un free ba bia me ba cho me free akwaboa mfinsi adankwa me side ho no kronu swada is very very powerful akwaboa no se krobia no wonim se emem akwaboa na se ode enko aranya hona ayi ohine bi ewu o mo fie na konwa na wono ana unya ahina obedi acha davi ompa hene acha davi she Koranze papa sama unya toilet abesama sama bare ma me de toilet na ko se empanasi ene wo hunu oye no se papa sama unya toilet abesama o se ma me de bia ko se empanasi omo se no ko no no ana pampem de pe yo abrante ye bisa se anwumre wa mane ba cha anwumre de me ba ya boko 2019 na mene papa bi I friend Mr. Edu ekokoye adwuma na o family adwuma mu hono ne metena ase ana insu adwuma mu mutwa sachet water kan insu dia ye hunu ye insu adwuma ne bi ento ne metena me ko adwuma mu hono o family no na o ne metena ase na o ka kire me se adwuma mu hono no ade a ompe ye ni ha ana esikan ono no ope adwuma ne nkoso nti e ba ye mprese mebma adwuma na koso na me mprese me adwuma na kofom ana meso me ka chense yumate ti meso me yire me ho ye adwuma ma me behunu sector se wa adwuma mu ho de na wo bia na me yebi because starting kwa de o de me eto se me ne ka be ko supply me tena ka mu a na ye kwa na me mayiyi nsu na se mu twa nsu ne gu fom a e wo fie ni wa na me masesa ahyehe ti enam sa nti behunu operating adwuma no nso na adwuma na ye twa no machine ho no behunu ye ti ohunu se mehunu ye no ho no ma na waka akyem se bia Lawrence mesere me ho akyere me nti bia boa me ne twa bi ma me na me twa bi ma no saa na me twa bi nti 2020 November 4th November ana ne ho kyere ne saa na waka kyem se osere me a ne ho akyere na ade akyi a wonya nsu de be ko supply inti men try na membra ho mache na membra metwa bi ma no ana me ka say yo inti me ba ho mache me twa nsu na na row na ye de sha akiri ne san ye san no ka kire me say me mfa row no foforo enhye ana me fa row no se mu oduru nti ayi so do nsam yunu na ye ti me tam ya me de sha akiri na akase me process de aba animu ti me process ya me de ba animu no ba bi aduru na wo se me de me nsa ne pia so e ma ne ko hye ba bi a e be kate nsu no me de mensa pia so no ana mensa koka machine bi si mensa so machine si mensa so no anka mu de no woni ho obe na mensa hye machine no na me tie ma na me isu na obe John so ni sisi no hweme ana mo so obi antimi nya hu bibia nti chief operator na try say obe bie machine achi na anka metimi mensa na obi bie mi ti otutu animu no ana metimi yi mensa na mensa na moamoa ana chief operator ni so mu no wotene mu ana mo de me toka mu ko God's glory na wo krono no ama se wa hospital
ti duro na doctor share report to say omo mfa me nkoji nyesa mensa na e check akre be say you could do G awia 1 omo ka kire say bed ni honom ti tenancy ama no bo 6 boy ansana omo me bed ti doctor ben na doctor na ka kire me say mensa na de ai na de ombitwa ahase no decide ha no ana omo ka say doctor ka so bo obitwa mensa no ahase no ana papa ka say da bi ompene nti honom na papa nya na da obi wo hono nipa no mae doctor bi say yemfa nkoda doctor no we specialist ti ko da doctor no honom no ana hatam na gifo na dinkan yiji mensa na yam se ni nyina mana yekuro ana o masa mama she POP mo de ba na jacheche so masa mama she POP ti na mfa na mamfem ti yenya specialist doctor na yekro no ka say obagie 25 million for the meantime ana mapa ko boy dwuma na mane ana o ma na mu 13 million o ma na mu 13 million ya antene nka biem na yesa free G hono so ba fie na ka kire ko boni G hono de o ba fie e ba gi receipt tuai e free hono ya antene nka biem 30 million ya antene nka biem ti me ko hospital da bia wo tech every day bia me ko ba ti one day ana me tana se jona me se da bi me anka sa me ko na ho adwuma mu hono na makwaka chense free se me pray nyina o ba fie ba ko pe no me hu ni bi me ko hospital bia so ye case kana me de ko me ko bia so me ko dress ya ye jimiska nti me so misika hu nyina so asa papa na ono o hwem no so no ono so bosia ana aya obo na o de hwem ono so se wa bo ama ise na bi mabim me ko adwuma ne metena ase ana ka che me se ma ba e ba baji me pe na me ka che se nye pe nti na me ba se hwe na won hwe me no na utia meka baby atensidi na bosoma mama 1.5 say na na chasa on sana antwitwa on starting the antwitwa na twitwa so we ne na yam no we ne ya kane no we ne first we na de akoji satam na ye se ni nyankoji sani POP ni free so no YouTube no omunko Sompa TV na Facebook Sompa 93.1 FM and afa Sompa TV Ghana ubehu se nipa kra na na se de afonyini si da obi amra mehwe wanka sa behu se adasa ye pre no ya na ye mobo ye wie ye no asem bi se no to wa bibi say no kwa kan ya obi say ya ma sheda na say bla be Sompa TV YouTube and Sompa 93.1 FM Facebook and Sompa TV Ghana and also Facebook amela wase o hwa ne say no say ya bruchi member bia nko benya ne nsakama aha no mo hu na adwuma na ni so say do mo ye no e dia say ne nsa no yaho no ano but ke say kan say POP no me technical man there dan kan say POP no omode she doctor na ikunya no fofo no kra ka say ni kwa so me she POP no wo so ti ha no mo twitwa ye no mo twitwa ne nsayem no abaka sesebe nantwie ensa na say nantwie 9 ni bi said yes ayini si ye no mo twitwa ne nsayem nam no Sompa TV ebusiafo momra mehwa wate na said ye ne masi ko ayanko ayentime nso a Sompa TV okay enti awiye no an say afi do mu twitwa won sa no so we ne kwa de nya doctor ni twitwae se ekoba asa na do papa na nhwe me no da bia na me ko take basa da case kan do so enti me hu sika nyina be san tena me nya sika mfa nko hospital bi ana na me tifie enti eno awua na eno abu eno awua na eno abu enti bubu ye ni nyina na e ba ne be yisi ya frema na ye nyama de enti finally production team no woni ma na kasa no say so for pajamu ma kaka Bema wedi mi o. Okay. Obeka se ya toto enam na ahye no. Won. Ama for Sompa TV mehwe na we edi hwe.
edition na kafra wati kafra okay bofosio money man kasa ansana e transi osesai ofana abranti wadi abene ene use of studio na obi anim nye ofawie ye ko papa no de ko na dwumam ho na bra ye duru ho no na papa no ankasa no sanze duru ba bi na di bone a na bone ni di wachi hu ye ne yam ehye no kakra na o maya konwa few so ni abranti ka ho ne ko ye obusa ye kwa so ye boy amane na me ka kire no se katacho bema ne office na me ye adwuma Sompa TV Sompa FM enti asem wasi nyina ne eka wo bo abranti ho nyina no me de ye mama ne body to papa nenim na asem wo ka ye nyina ne se omosisi nkonwa empempi e wa asemi ho na ni nyina kamfuwa no omo ekọ bankrum se obehwe akodai na omama no artificial fingers na ene ne hospital bills nyina ene awie wogitum so betua na obetua 40,000 ye no bills no ni nyina obetua na wa compensate no sanse abranti wanhwe ya na dwuma ya so ho be den eno so obema no 10,000 Ghana cedi na 500 enti papa no kansa no na minkodi asem ho na wo se mesan edeba office enti se de edi adwuma no me invite papa no se enka ebono numu a ka womra na nya fidie so kra na ye ba kra no se de edi adwuma no ke betena fitiem na ya hwene aka se sefata se omano 10,000 as compensation se wo hwene nsa no be ye no de a eno de ho receipt nyina ba se ko be man fingers no asem wo kan ne se sa adwuma ye fo no pon kwa nsu no no na eyedai ebubugu tank nim enti onya ho ento ka so onya ho no nyame ne nukure ni manto ame nkomo no so biem okay na wo se me pagya me mu ya da wase ebrenti na ya content ya kwa kudu no fa me da CP in fact we are making move we tua na mo 500 million na wo kan say ebeye ampadia me fi say ense da nyisika ketwa sa se enso kura wa ben wa move into still yani be siachna na ya ringi ne maye wa nkane sa we ko ho no ana na no kokko da ya ko ho kura wa kana sa kura no kura no ya papa se abasa nti mane how why me say wa me say mum ham fanka bo ntwam Magi Standard School wo abontem putu jabontem won hia English teacher omo pe obi a okura diploma okura diploma in English na wa betra de honum obi a wo area hobia na brofo no ultimate ni yie pa fi se Magi Standard School nkwara no omo brofo hote so o me wafa se bi me ndam kran o so fa e teacher ba ku ne brofo wu kwara ro ya bara mesra se ukra diploma in English na betimi atra de e Magi Standard School bomod na free number 0244 56 34 37 0244 56 34 37 0244 56 34 37 yeah mummy amfa sima kakra ka no ne afrefo no eni komo kakra nsem mi enu nyina de wo ka fa ho no okay hello hello yeah me pacho Sompa radio nia pacho say you okay ai program na mpesa kama basu kakra wo so yewura ye tiene say abrante no to na machine etanen sana adwuma ni bi na meye na eya wa abrante na famu no
Senka ma kamechiro machine suban ne said ye see ya itwana ne ye okum ne kakra senka me ma me kwan brain nim yewura enti wadaroma ochina wo ba akra na ba ye mass education na nke penti wadaroma fata wa ebere na senti aba we so hello yeah Mmrantehene do akimampo no kase frade me benyina hini media yanko papa Mmrantehene on nyamfo komendo se menchia wo se wo bo dwuma pa na onfancha kete mo akimampo na kwenzo Mmrantehene wadaro ma first case no ye nua ba no eye futu a wo de man no mani agi papa sanse se bi oba obubu nua se nipa obu nua de ne kwase ne hu na ubo duai Nessa been previous or Ben May Fuma, a colleague one a better. No, that is the question. Papa, I can tell you what no patch of me say a fear you a buffin honomo. Quite one that you may be getting Mecoso. Yango Pono Yagman. Yeah, that was a pa. Okay. Last caller now, yeah, funny. We are sorry. Hello. Hello. Yeah. Mmrantehene Nipa. Major Sopa. Asantini fawo yede. Fawo yede. Me ba joan. Oh, Mr. Asante. Mr. Asante. Oh, hina yele so cha pa. Me je. So ho no so body degree. Yeah. Me da se. Me pa cho Mmrantehene no ne yere e ba ono. Ono na me sesen ka mo fa me number e mano na on frame na me ne kasa. Emudia oba no na be ma no. Be ma no. O kan bi afo aye de no so ma ye. Modia no se oba no ejitum e na be ma no so me pese me. Oba na jatum apache. Ebi ato me pen na se de me efa so a me ne oba no e kan bo mu no. Yo, me da se ene ye fa number no o chene be fro why me pa jo yo me da se awusa for dwumade no ye de si ha ya o chena Mmrantehene die no ye be wie no kura o chena ye be to aso ne ye wie no kura nti nyankopɔ pa o chena mu hia e wo sumpa 3.1 ye dwumade a ya to din Asem Mmpe Nipa no ohine yere also was in Bikana. Mami do fie and na waba hasenko oba behwe said the edi adwuma na so BBC ne kwan almost a friend or te so ame new so ame hasen no Roman Catholic there be no kwano ya mafia oni Roman Catholic asafo na edi nhwe ni mo ne ba na ase ye kira wo mu nyina oba hasen na ni age but unfortunately when timi antwe BBC yenti no ye kira no ni sister Sakino no so Roman Hill ye da mase awusiafo ye pagya mu obo ade pa wo chena mo besa ate nka me call long time